Kulo malap kung sukwa, kulo tamle Triskel. And wala tamle Triskel in we met last na ka walk sign net na sun kat ke pel singa kaksakin. Ke sipe pel sipe jakta na shesh kadin tago. We met na ka last na ka maliti na masingyo. Siya tago ke Ecclesiastes sapta akos. Fos it kos na ke singa lu. Fos it kos na ke singa lu. Si fe singa nakalamimo un met tagay ni orekle in kasi. Un met tagay ni orekle in kasi. Kas mergan nakalamimo a community made strong together. A community made strong together. Una nakalamimo Ecclesiastes sapta akos. Fos it kos na ke singa lu. And one apel nagay watam na Triskel letter ka usi me store context lan upsinge historic we been literary context my lead up nage sapta akos. Ang ataga na wiko was me agate ye fos ikos nage singalu na tokoyang lesid ben natago me usi punchline nage akfon yela. With that being said, kadindaga nag-proelasha, si panakalam niya si fe yok si makadashkab ni siya nga, ka wit na phone siya nga, wit na phone siya katagalikiya ke mantea, front load niya, me, max saptakos, fos nung onkos niya tunngolo, we, me, every si saptakos, fos akos niya onkos, fos singal siya niya singal alkos rela, si fe lalap siya nga, met lalal fung niya church, met lalal fung niya church, siya taga, akalamya kikas English and the Christian Church. The Christian Church. Nakatagal ligliya na unit shafla siya pagkadasyon na kaya pagkadasyon akadaya na church emaliti la pange unit shafla siya kaya kota akluwa siya magadash kaya siya befak siya na kaya unit shafla siya church emaliti la the church and its teaching. The church and its teaching. Malaysian ya pagkadash next week Malaysian singal tolu. Malaysian hindi may kortla na at kali kota siya kat inoy lang silang kat sumike me next 3 months. Daka March, April, May, spring.
spring quarter. Tukun spring kat taga nage summer. Na si bana taga nage rotation singa. Fall, winter siya pagkataas kanya ng spring, summer. Kaya siya piyan may stand listen commentary nata siya. Kung may loing danas koto akos ngan semester akos pagkataas kanya. Taga sam kun pang koto na phone siya makatruan na kanya sam kun enduring beliefs lang church, enduring beliefs of the church. Lalad fungi call on church. Pa sam kun niya nga. Na fingat di na gawa iya si mata ka sam kun niya na from note siya na kaya. Toko siya ising Popolyak ke toko siya ising Parables of the Kingdom. Kataga mak sapta ko fos long kos na kaya tun mo lu hakalim niya. Futema kupet technical niya nga. Scatter seeds. Na we be smallest seeds si mata ka sam kun oyan toko siya ising. Nakatagal di na kaya church, every saptakos. May we say, if we yokshipe, kadin sam kun parables, matagal kaya saptakos, kaya makangan, kadin di na may element, may yokshipe tagal kaya ngan. Kadin agate, may pangimach may we say, mafon siya na church, kaya siyempre, kaya dasum na kaya Sunday school larsha. Tagal du siya, front mo diya machingan, we say, Listen tolu Machi me dapa kadin summarize ye me fact ke kas foto to ma yok shbeke popol yak so to ka sham te sham si sakuk max sapta hakos fos non kos ni ke tol mo lu popol yak lu pa to ka ken sapta na phone jingen max sapta ko popol yak akos ke na popol yak ak tolu akos pa to ka ikoya kinake me shingen popol yak nagatoko siya ising Parables of the Kingdom. Na first long ulya nige first long kos nige long ulya para la popolyak sa kumit ngan. Pa seeds ngan kap ngan scatter seeds. Popolyak siyak lu ngan akakos taga ke first tongo nage tongo lu me smallest seed. Kating kalam kala me toko siya ising. Nagataga na church sam kunya. Kaya si saptakos, usi ipakos ke. Ipsi me da fosakos ni gawon ko sakalim me. Usi leisinem sim aklu mga champram kun ke mante fara kala ni ka somla tana. Leisinem si aklu ngan pa me kadina ka te ye. Sipelan takay ni si nge ke ngon. Takay ni si ke ngon sing. Inan pa ke proy lasa. Me every saptakos fos akos ni me ko son ko sakalim me siye kos in masifan na pelikos masingan pa me one body, one spirit, one hope, one Lord, me one faith, one baptism, and one God. Pange yok shibayin takay ni ngon sing. Katikan takay ni mo kat church o may ta pamuguga ma si mangon. Papapalyak tagal ke tokashailan kat sing tokashai sing. Futenge technically. Farmers may dimasingan technically futengan. El tena itala el tola mo kayo na futengan siya na kapar kading kalam kala pakusan lan ministry asking kusan lan ministry or makinyak singkat in fact kaslan foka kus pasang from kemeto singal dolungan en kaslan kat ngan sum na we temak na treskalin taga mo kat faithful na taga kat pa ikas managawa kat taga na faithful or kalan sa plaza kaya malan nganing kat matlalifun pangamasin para katas ke inan ke proilan mat nagawa kading de taka usi malan may dinus masing kat magayin para yokshiben siefan na ikos ngaway kag penya as mano si fan as ngon si fan
Mga yoksupe ars finsak si fan. Ars lem si fan. Ars me. Lalal fungi si fan. Ars baptism si fan. Ars kat si fan. Nangon man kat mo kayo na pa usin wasing nga. Tram kun wisdom man na ke. Me. Sisak lu. Lan mit ka. Spirit mata ka utagan insan karingin mit. Lalal fungi. Church. Body of Christ. Body of Christ nga tramon. Elme. El composed of believing Jews and Gentile in Jesus Christ. Mit may susta kaya ngan kat parela mo nung Jesus. Jesus pa si fe. Jesus pa si fe kat pa mo nung Christ. Kat na fon na susta kaya ngan singa. Narangan singa usin me. Spirit me singa. Spirit of the Lord. Spirit of wisdom. Pakata samram ginbawi ka. Spirit of understanding. Spirit of power. Spirit of counsel. Spirit of knowledge. Spirit of fear of the Lord. Pangit church, they made ngon. Para katas kya masing ngayon. Kat ito ka na, kat ito la kat isusta kya ngon langat. Min pangit ulay la langat. Il fat na sin, Jesus fat na sin Nicodemus. On this one is born again. Na ma akalimya kya pa pala, machi for lao la klalal fungi, pangit born again, regeneration siya nga, yok siya ka din kalam kya masing. Min, kat na kayo wamin siya, kaya kardan na vida na, ina ka nisbay, isusta kya ngon langat. Pangit masing. Na vingat ka liya na may daw gen kota siya nga kita siya mga sumanlain na kayo nga yoto mo dito ulo. Singalon ko singalit ko. May siya kalamit nga. Bible na kayo wawta ka kaya ngon God. Na na-shares ka din kalam kaya Genesis na kaya Revelation ka din na ganyan siya kaya ngon God. Ka din kalam kaya may tram-tram ganyan nga. Na kata shares payo yok sipen masing nga. Kat na fang na may kat under may siya nga got unified under Jesus Christ. En magkaya na bagayin equipikat. De fashion, de samfram lan mit matalas, de hoye siya. A Bible. Jesus samfram na siya ngayon, na keme, bakit natagal samfram kin kaya Ecclesiastes sa ko for ikos na siya lu. We are being directed counsel. We are being litiakat, siya litikata, God the Holy Spirit. Nakatikain te shusta kengan mankat. Kadina nin shusta kengan mankat. Kadin kyalan na pala meshing. Na may pa kumanta. Evin gat telia machijil fat na sin matsap nga. Kaya oret masapta siya. Fosalkos. Mata na Jerusalem. Saan no masang siya. Nimit kong dal sumnikian Jerusalem. Na kaya kong dal is masang siya. El sam gingan mankat. Nakakalam yan, mal, so kagsumnan ka siya, ngon patati, kaya orat masaptalu, pangan ngon siya. Kat the Holy Spirit pa na nanin kat, kaya disusta ka ngon kat, el pa itiraki kat, reveal Genesis ni Revelation. Spirited course, siya fun night course, matakan ka siya umi. Tiya matakay wot mi. Tiya na ko. Bible na kayo ka kaya ngon ka. Ashipen liti in kai inakshuwas siya inakata yung machwas na sinmay. Ngon ka pa liti ka to. Kadena injusta kaya ngon ka. In other words, kadena for lauda klalal fungi la chijel taga misha mogyak kema. Kumel kisensya ki mga na kumel ang kisensya. Kapay may nga moling ngon, pay may mga ikyak na nasin may plas nga kaya. Kumel ang na kata ko may hindi na pa eh. Man niya for fakulan nga ni kalam ke mo. May Christian na tikan kiya pa yak na. Si falap si ba ke wik nga fa mo. Me the Christian church. With laman Jesus Christ na ke manol bang. Ka trampram kun manun Christ. May siyak le ke isus na nga ning kat siyak le kat tisi pa we fail. Nataka ekin mga church na. Kat munun Christ, paano nga, wan masya siya. Na evin kat liya na, ti pa nga masikyagin na. Nalipan na si dadaka.
iban mal sa te nga fa makena la mai kek la ka tlie ke ksan lan ministry msing ngeta na mana phone je daga mettigi en mo paling mata sinata siya Bible matal ke kas kusai Bible matal ke kas kusai Bible udaga ke ngan gat masing udaga ke ngan gat nga kala mi mga taka type na kayo tres ka lirabe aproy kun ike mamul si pang masing may tangam tawre makin as penay yang adiet sakta finsha takutin yoklan gat ma utaka na siya siya din tala Jesus Christ makin apakan usin na kayo malan ngon para likiyan na lang mata siya may nga tagayin kanaus na masilan gat nga o pa nga kasi takot ng yoklan gat elusiya na kating sukya na siya pang pabal nata siya matkusay lang mata siya nga makin apakan usiya o iya siya mga kumin kalam kala Jesus pa yung ganigin molds ko fan nang at taga na masingan katalin na kaya o yan church class mo siya nga at na pang makikiyap si matagay wo dapat taga radic matlash nga na masingin example prime number 1 purian and lang o siya masingan matol yung sumin siya kinitawid alal siya nga pang ako mataga kiyap lang matlash ko siya finen mo taga na 1982 utaga ka 1992 na 2002 na ka lang si mataga watered down niya kaya force siya matlash na siya na ilan ka po ilasya hinkak siya king gadla masing din na complete destroyer mataga shoot na kaya online ng sugat complete version siya kaya upaningin alam mo matnya strategically som kanaus na mga nga alalifong ingin ang amdag nan ka mga nga alien ang lap si pang talki ka din taki makikiyap siya and would kikiyap siya pa effect and siya ko sa niyo singing narinan ka pro la sa kan galam gela yok shubele sine maklu si matagang kadin me akata yala e for yok shubent takay ni singa ingon singa pangasi be point out na and purian and lang siya na aspe fa ko asi mau inengin mat nga taga rala mo pa mapay si mo tin ang pampasit mapay pang matagal line akwaklan god masato na mga yan kadal if you got one na get late 50s na get 2026 yawn mo lit course na family niya ngaw si mang tit na din god nga Israelites nga danta ka show yait ngaw Babylon Kati flok na los me. Jeremiah la kalan mi ke Jeremiah tonul chi fos tonul chi ni tonul la kos. Siya bel to nga smash lan siobus. Kat met ko saya. Kat enan flok na ke masing. Kadin na pa yan flok na kat. Mas mata ke kia pa kat fashion ye since what paf met tough la wot ngan ta kam ta kalan sa pimat class ko rank in 1982 ta ka rally katli na pa el yan machine na may tam na ita mga sikya dalan ta na musla na am ta read bible na kay wane katil kes na sik mo me ko maro ke mga usyota okay wana paul masumte master log Jesus Christ well done my son pangamasing akin ngate si penget na kemasilan felang pangamasing ma ngalekin fakat na si nga som ingin ang alalad fung na pala nga som na ya ay som when na promise ng God ay susta ka ng God siya ki nga som na nga siya nara may kak na nasik nga efom te ta fo matlas ko sangen ta kanang mapay sing okay som te well done my son pangamasing asking nangangit tali sil katilalle pa ko mata man nga siya may kanimit
Asifana sanga sampram kin. In fact kuloke paparu el mission nalunal mission. Na ngena masifan na nga sampram kin pa. And wagi lal Jesus, mauyak lal Jesus. Man pangay masima. Ya maulikat la. Na itakil gimat las ko saya. For so long. Na ngena la mek long chilong ka long chilong. Shilling every knees will bow down in front of the Lord. Katakal ye sampram kin seats ngay. Tana planted seats ngay. Our fish shape asana yak. Me our fish yan lenin nanan ko. Ingin na we tears nga tagan na fash. Tagan na kap. Siya pele siyak. Nara katli ye kiya plal chetan ma. Kana us matlas ko sa ingin na. Pakatin yok lan God. Ikas na siya lo. Tamalay siya biyas nga. Inta ka fa mo me. Ako lang nakitakalan lang. Imek patle. Nakadeta ka na. Me siya nga. Siya kung saktan me ko first long old. Me siya nga. Katlan misle lang siya na matalyo ko si man na kayo. Ay karang nang me. Manuwas nang kawas. E manuwas. No fun. Tainwanan mayata. Tainwanan mayata. Kaya lemlar Jesus. Elta ka. Seats is being thrown out. Na wana pa balak kalamya, kaslan kat som, tikan flok. Halal. Tika. Asya lang ngal megor fosingal siya. Atamal triskal sampram piyanga, wana na pa makat kan, kat me, spread, faithfully spread the word. Panang, patati ke folk akos masamram ke meto singal akos ang malan ka ating karin ng ipsinga. Ako, pamak nesa. Having uploaded na ke me Ephesus sakta akos. For singal sina ke singal tolu tagata na properly late singa tagata na sisya silsang kif ke matlimekos. Kanin matlimekos sisya silsang na ke. Me singa apostles, me prophets, evangelists, pastors, and me teachers. Na teachers iba der samram kin bem singin. Which makyasap met lan me met. Ecclesiastes sapta akos. For singal ikos pa kang. Jesus ilaki ye might ngayon 85 incarnate might life body of Christ sing. Depa sik finan ko saya. Dia kuluna. Efo market siete os nga saptan me or foston dol. Itak le Jesus. Nakagat esal lang may singan nipan section at luge temple. Lam nuk ar section to luge. Tabernacle siya. Akwa ki itak yang replica nga malan God. Itak yang na siya Moses na siya Israelites nga. Throughout human history, tagati pole lakkal me ke New Testament kat pa temple lan God. Ngon lan God arin God. Aspe section to luge ngon lan ke temple siya. Soul, siya spirit, soul, and body. Spirit, soul, and body. Soul siya nga nitak. Siya desong saptan me ko first long told. Masum di nagkalang makinyakin siya. Lang sashi si madron makinim siya nga fosek na pera. Efo, siyum na ang ke lang makadron makinim nga itak na section siya klung. By design. By design, and wood, tagani mo siya nga, by design. Mesingan, siyeta nila masingan, kaya siya na si sapta tolo. Elsong, ekal na makadil fact na sila Adam and Eve. Papi nakarash ka naman siya nga. Inan ka proy laso. Kadalong ka naman na ilyas siya. Katamay tayo ito, danta na wukwuk kya. Well done, my son. Ay losok man na kayo wang kasawangin. Te silpa siya mo ikarit man na siya. Siya yan Jesus Christ mo kayo na. En pa lang ulag. En pa limlag. Wangan masyaya. In esta confusion lan mo itala. E fa lipan nila ka sampram mo. Mawula siya ba yung sampram kanya ka. Te fashion. Teorik makikip lan mo it. O Jesus Christ mo kayo na siya taga misya rin siya na ba yung sampram kanya na.
inan ka proy sila nga. With that being said, na manas kat som proy kak sekin kat ke belche. Sin pay kat na shesh kadin to ko hak flat siya. Papa vin kom wangen mo. Kom pastors lan mo. Akalan miya ke Genesis sapta siya. Kom rela man kayo. It was void. Akom champion to make things out of nothing. Mas mayok siya pemit ke creation law. Pakom form from the dust of the ground. And through the nostrils you breathe the breath of life. Pamayit. You created every single person in your image. Mat na kayo equally kum lang siya. Ayok na siya. Ragibel siya nga tang na siyang kaksagan kumbab. Katito la metigi ba na umralain ka siya o fela kas mo lumakalam niya magum electar. Taga kalam ka John 3:16 na ke yataw sing losom la when na may pala kalim niya ke fute siya mataga Genesis 3:15 ila taga suffer ay siya la kalim niya. Som na nike akos tanin sang maulal. Kung siya ba na falokan mo mas siya yokin metsu. May ito. Ara kung mo siya mas phone, wala na kato admit, siya siya mo, Jesus Christ matlang ulas. Baba, katsong ligigo. Wala na makalim, ikak na siya skipelching at proy na siya. Kumita tayo, mana kayo. Tawa na kumakalim na siya, matlong, kay Luke Chronicles update ko, first nga na ako. Nasishmit ko siya. Kadena ba siya laki belching? Seek your face. Repent from our sin. Papa na manas afreshin siya kadin fort no. When in kenik shayan. Jesus Christ mo gayon. When nakas mo lumakalan niya, man na kayo wakan napnas na kaya. Man na kayo. Shayan tilalalfun. Papa lang bagutin yok long suffering long in wicked. When akum ka fakke kas mol na siya bida luo fos bida saptal tolu fosya luo tolu ya akalan me kum te patin tago kum mateng kelo mo pa nakawan full how dia case mo argepelching kataka pro na siya. Ito la kumita man kay watar. Kataka lalal fumila. Kumelong pro na machiwas na kayo. In the name of Jesus Christ, na manasak for siya years. Kadin falok. Na kay mapay lumakin. Lela mapay shiwas long. Payang wolong. Arulong. Ganin now, kas mo luminak. Fascia Belgium, according to the leadership, presence, direction, lang kat the Holy Spirit. Ikas na siya na kayo, ay nako lang na kaya. Akas makinyagat, Jesus la falok, kung makinay talala falok niya. O kadena na napay kadinako na. Full lao ikalal fungingan lang katinilya. Tagadin born again. Nila ka din kaksikun kum kengan, man kum katingan siya. Alu na siyang kengan, man kum katingan siya. Papagat sum. Far to the left. Awana makas mo lumakalim niya. And makulukar swell lang kalang pakatang yoklom, yoklikiban. Akalala siya kaksikun kum papakipelsing. Proy, alal fungin na pay. Belching ay kyak na sin matlas ko siya, kadin loing na kya. Kadin esmak na kya. O yan na kayong masikyak.
very in the short time frame like 40 years ago. Na mo saying kating galam keda klik na das ng masak na paingin. Australia. Fuguna na wangan nila. O iya magumigas na sin Israelites in the Old Testament, bakit sumising? Katpang na sumingin na flokong katpap. Nakmanas. Wikot. Katinan na ko. Ikas na nakiwalas ko sa akin kalang kaya. Katin desid pa wukun mga kumita man kayo. Alien na lalapsi. Wuklaan aktor sigat. At sisel daga kalang me bring my yogi's light. Nakmanas Islam may kinlas. Lalakarin daga na room boldly to the throne of grace. Lalif nila ang katlang siya kung kat manamanas. Kat proy kaksigin kung gemana kayo. Kaya na yung Jesus siya matang las kat proy. Amen. Amen. Kat kulang malap. Ngayon nakateflo ko ng pela na siya tamalil. Lata ka. Akaya kat kayo na siya tawag kaya historical na we literary context na kay Ecclesiastes sabta akos. Fosit kos na kasi nga lu. Nagapay nga flow ng bawang na siyang tamalay. Nanda ka fast na may. Marchiskan? No wala. Kaksigin God ke molas kayo. And we tamla si wiyas nga tamla lipan. Inarala kasin pa nga kuwalas na sin God. Agigat la kayo. We pen na kasin kaksak malalatari. Yok bigin na kayo ke price main awi na naklasyo. May fact na kayo wala daw liban nga. May fact na yok sipe mga kuminloang na ke. Apan ke kadagilin la katashi was sa pasaktari may fact laan. At sa sakin may siya wuwasi. Panang ara taga nasik. Anara na kilakalimian ka nakilin ko was. Kaya wala siyong tandal siya. Klein, glamalap ki Ashloman. God bless you and family. Ben Yerum, Damdal Shue, M. Nelson. God bless you and family. Damdal Fera Palik. Lopeki Ashloman. God bless you and family. Damdal Senorita Melender. God bless you and family. Glamalap peki. Confirmation law was in fact amen. In Gana Kalimbi me. Lagos receive. Faklala. Kusmash ke background an bain gumbe. Nana kya kalimilal tamlela. Kataka kilinika ya. Len meta. Should be Monday. Tagarela from lot sinaki. May lutut na ki Shenria. Na nokon ki Monday ya. Tagakataya ki kisamlong luo. Me kapashlan siamlong luo. Vaslong luo nagalong lalkos. Nagkimalutut siya matlalalvong ikit church. Katagagi Tuesday kikasalan God. Every sabta siya vasingal mikos kilong dolu. Unmet ushu siya sisis laki fintrack. Fintrack siya nga itakabe ki katagasamsam ki Ecclesiastes. Napa unmet kafalat na siya pa malutut na yok simat kakimetos ngalon kos madaka ke me denikaya. Napamusingi kataka na ke unmet takeni orekle inkasi. Na etaka na si kumkarindan kapela kele mel malikia perclit kinge yorosho kadekin enduring church kinge. Nara etaka nga ako misikilila kapayla kasi nga asyoros ka wangen. Nara ki malutut misinga etaka ki sibugin wisdom ka lalmet met nga kipapal nata siya. Ana ki kataka samsam kun ki siya mga amtu fea pa aspuk ongulan kos kipapal nata siya. Puklime ko si metkan bugin masap. Ak singal lo siya aklungan bugin samsam mata ki uleng mata. May ko siya tukongan pa bugin me lalmet met
limekos mo siba Ecclesiastes. O del fact mo poetry, poem, wisdom. Na buk pagana ki limekos sito kongan pa mit pala flat limekos na singalu singan mit pala singalu. Na kaya te concentrate kyo lang matan. Ko silita limekos ngayon ilram ki soap, Sam, Sokas, Ecclesiastes siya pamalito da tagagamsingi, Onla Solomon. Ando ki masingan. Na puklal Ecclesiastes kat kanlila. Record ke anayin sulakin akakain las mayta ke maul singi. Naki-experience ka mama reflect ke life lasha. At the same time with fellowship, she's in God. Casting Ecclesiastes, ilgo ke cas Latin si, kalman pa preacher. Na author siya ka dito, pa Solomon. It panglod pe mo preacher si Pael. Naragum ko hindi, ito ki, sapta siya na imit ngan fasimit ngan ito ko, in ka nakalimi na ki description siya mga daya kaya nga fact mo, the words of the teacher, son of David, king of Jerusalem. Kung so, nag-fasingaluan na fact mo, I, the teacher, was king over Israel in Jerusalem. Nara Solomon, at kapas papat malanggel David, siya siya kailangan sa kungan. Central si message ma, ito ka na si kungan, ito ka si John Lu, singal mi ko siya singalan goshan. One central message ma ito ka kiyan. Gasing nisa fact mo, me, keyword siya pa ito ka nga, wak maganyak pel tol ngawul, itkosh. Gasing pa, malishongte. Na fact la, love not the world, neither the things that are in the world. For all that are in the world, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Katliye ki, the kapelan, kospelan metuan, kuminsum na kimeto singalon kosh. Wasungalon kosh anda na, eta may miya siya mait. Inkan ace mana kayo finfela siya nga. Na soul siya matang liban el ramram kaya pa. Naki, kat finewu siya naki level siya marin. Ita kalmi yang ita pa. Masimal ramram kaya mo, itak laliki pa pal nata siya. Why win the world and lose your soul? Masingan pa nanan kaya ngakum kaya. Pataka kaya na kaya affection la siya. Imagination la siya. Conscience la siya. Reasoning. Memory. Oye la siya. Pa soul jingat. Section akluga temple jingat. Inner court siya bangat. Napanang ara, kikatakain matawa klutut ke buksingat. Na kume mutawa kloang na ke mga kum ngus-ngusla ke fellow. Na liya machima sham-sham nga. Machima kyasha pimit. Machima lalmit madimit dahil pa author si mataka sham-sham nga. Na panang taka na si kum nga kumindila. Kat finasom na ke inkain sham-sham kin na ke may kyasha. Na kumngat lali na ke kyasha nga malishong ten. Kumsum na kasaptaluan, fasyakos na kaya. Kumeliyak na, el para siyak kilalmit mo, takyang kikasap. Na may kasap na kayo ay takyang na sil, if I wangan siya, may exceed luxurious lifestyle lalo. Lalmit mo si Mahal siyak ngan. El, kumkanta kritike sapta si pastor singal tolong singal algos. Nakipeng-penglalan. He was king, the most famous man of his time. Ecclesiastes sapta si pasingal lu. Nara
kat fin ngay tang li na ki to lu sin mangan dan na kya shop lalmet met peng peng a casting at the vanity the strong ten meaningless pa faklan teacher jing na panang aro taka na sikom kadin nan kala elvin fa koing na mekal men mo jing na pa el ka in academy kada taka ready ta na ik sapta singa lupa ke Ecclesiastes kumasom na ke sapta singa lupa singal toluta na fear God His commandment, for this is the whole duty of man. Na pau siya finshak sila koma. Nga kumin kain, alana akilin, in kain ito ala, a life without God, nga kum detach. Mana kayo makatara, malisong din. Everything is meaningless. Pasapta siya daga sam-sam kayo. Kung kayo sa pa akluo siya ngayon na mga kumpangan mo pleasure makating siya wawagin mo pangima tako. Without God, it's meaningless. Napasapta tolo tako sam-sam kun nage yokshipayan pela aspelan mana kayo. A time for everything. Na pa fa uskat me nage malutuchim singin nage saptagos nage oppression na toil ram gunyak toil kom flok le bena niki oye ta fung le si ke genesis fio singa tako pa de ko ram gunyak ko na pa na ngara pa nga ta mga kumin kain loang nage pugin lalmet mo chima Solomon is tako author ram gun inakkalemi la peltol ngolit gosh pasam gunyak nge na structure lan mange pa mataga inakkalemi nge farin ki oye si mataga na genge na si mga kuminalen loang na kaya pa life lived for self and this world and without God is vanity under the sun ye fat the manake wa level si they can't satisfy me na ki human heart chilas ke fin chise silwangan leki na panangara kum kain som li faxing na ki samyang ol fasingal lu the kana sis na ki vanity is vanity ka meaningless and meaningless nana nange ki sapta agor fossi fani na tin ewo pena inti ay susle nakinget ang li na ki oppression mama tako tonya mo ito anenda sang makayok na si los ye fat sing nget ang li shonin matan mo ma palakin kayo ko wangan mo kain sang napay misle si ma dal juga ka comfort si ma dal juga anan oppressor nga masang mga na yorolos anan causing a daan yorolos natara anan met ma plakayok nga wangan makain takain isla sang ka sang comfort nara taka nagifosyak luto anan ilan mo ara anungan ki kaksya ka na los mamisya taria likina los mamola when los mamola dele carry on akatita la nag-fax sila nga meaningless vanity is vanity narel ngata nag-fasak tuluan nan ka nagela oro anayin ilos masonna oswayakle nag-fela siya nga mayan fel na fok siya nga under the sun anayin ta wona siya ilos tikina na metiki malutut siya nga kumesom nag-fasak akor funny ta na artwork si masam-sam ganyak nga naki alsinga. Then I saw
that all artwork and skillful effort come from rivalry. Siya, anay pointless ba? Ana kumin, ukwe masi makum dekain shukye. Kamkan shukye nga. Ana kumin mamrane, ana kumin ended up waste your time. Nara, el fakla, ara, kiwa na, katin misle na, el woliki na, orekma upe, kamama kumchike, alang ngos lake, kasas takuan. Anan pange, o yesi mataka, insang tao isabon, factual teacher singe preacher singe. Nga tuin singe flonang pelan sil tamlipan nandaka, inkain, utawak fale, kimalutu singe, usipe context ma, relevant na kimalutu singe, naki ikasik silak ne. Tamlipan pelan aflok na lum, plamalang. Pula malam na siyong tamal triskal, parlena na siya na inwelang kaksigin kat ke artlan mat nagawa ke pelsinga, kat ini na siya sinsi, pangay oya singa. Kadal tagaligin na ke sife singa, kalam yan na pa, tagay ni, ko singa in akay kat in built up memoita. A community made strong together. A community made strong together. Unmet tagay ni, work like a koshi. Kashmir ganala, akalim yalek galim na, a community made strong together. United we stand. Na o yeshi main sang, akyoki na ge, makat priti, akdayak na shish ke mante, from no chet, tagani kaya, in galim ge, may kos makat akalim piang siya. Takayni sifena siye ikosha. Masi fun ikosh ka tramram gunge. Efisi akos megaton. Asi besom na game spirit ikosh masamram wike. Aisia singal siya foslu. Fleeting, even wang and mange. Fein mong later. Manifo, patiko na ketchana si story. Redemptive worship aga din na noshken. Yukuya kaslan gadingin. Our fish ship agat ngitalingin. Pangaw yan tokosashing. Tokosashing arshin siyas. Evinti ikatlain siyas ke oret may nganin kat kashi. In other words, kat then upon again. Kada ko flain matal ke. Pamitlan met singakalan minga. Malum fella. It's not aligned nage will and God. It's fleeting. It's vanity. Futile. Naga daw siya me fosit kos nage singa lu. Reda la proila ke nagatuko. Me akataya. A fosit kos fale bange ifin bay bange. Nanga folok le liye malu lusonten ye fel. Fosal ko rakalan yange. Arshi siya magay na mata. Wangin aklo yorol. Aw, wangin wen natal ka malal. Tasakta wangin shaflayan or malal na kaywa. Amatal tiye mati ke ma kasha. Ngail fa ngauret manashin siya. Shukya ma woliki nganuk. Ma singe pa ma lusonte now siye me kaya kupe. For siya luo woliki siye taar me mol wo yorolos keret malalos. Tailos finikori siye fa shaka met kawaklal. Ewe na shell siya magay na mata kelikori wang siye pe yorol in shaklalak. Si filpe luo fin tagay ona na first yorol dal. Faka siye magay na kain first. Faka siye magay na kain first.
na forcing a lu e mai cheving katang la el chamagay na mata mai tlu fa line e soko for pup katolike tiesa in watailik wangan me marita at kulang malap ke cash mode matagain si back kayakot si panakalang community made strong together a community made strong together un may tagay ni work like a cause a community made strong together kat proy bagat long gas mode we are being oppressed when namakumakalam na sila itong fio tasok to metigi ben kayo magat palaking pelching chisel daga esta no phone e la kalamis fan mo you're all yok lal light lalan bange o yeshi magading di la without you life is empty lala kading di la o yeshi na mom daga aki e ke cardinal viden bakom finchak in flocking kat na ke full restoration chi mataga complete chin Jesus Christ when na tu matlang finchak shin e mo yak som ushe paraclete on matal in pankat kolgat ke o yan na kayo makat palaking ke mo chin kat kulo kakskin gum ke mana kayo roy genen Jesus matlang lash amen well bangai along sina by background chima taga utaga tari kekla na cheshkalin kalam kela chima kya shopin met lanmen metin met if at cheshi in the past in the future my taga kya shop lagal lanmen malagal solomon kadin on get backdrop shing and kadin taga liya na define the work of the matching and tari shin got na ving got liya na get toko shai shilaling and got cham gani kaya na get off a stole you get by prophet priest king of king kat liya na Jesus Christ makay na bataga phone na ke me mangan na el complete na phone na siya tol gangan of stol ngan na vingat liya na ke o ye si mail section met tamalut lang ngan Philippi Sisera Philippi elang memay ta fact cake met tamalut lang ngan nakalim mo elos fat mo kung wena son baptist elos fat mo kung wena Elijah kata fact mo kung wena Jeremiah kata fact mo kung wena session met palo na kung rada research lom na kemay tolungan na kemay palo na kayo wada na Jesus will fulfill na fon na manil pa may palo siya in the Old Testament na ngayon nakataka liya na ke church age siya makadash kaya kadiyata na may tol flat silash mo kayo na he's sitting at the right hand of God Father nakatsum liya eschatology end times sequence of fencing at na akalim mo lafalo king of king na banga shala lap si man ran ita na kadin dieta na final te may pala siya may tol siya go king of king when al siya falok nang na siya matamalit ko na siya kumdan mga akubos kumdan mga siya nga siya Jesus kadin na ganwa na Peter kumpa Christ the Son of the living God. Pange, o yeshi magadin loing the na, mit lan mit shemit, mit katap shemit, King Solomon. Ela kalamya man na kayo wangan shippe, effing God, elwan again. Pangamasing. It is not materialistically accumulation finfella sing pas in an signature priority lasha mo. Di bangan. Ame, may tanda ka na kaya mawala siya. Pangamasing.
May ta inda kana kem mo lashing. Agat liye el ta ka lashi bena flok ke foshi karak na shi bena flok le liye malu shongten ye fellashing. Agat liye ta na evin ta ka sham kun pellal Solomon nge ta na ye fu ko tau shin ma metigi chi je li shushla ta ka rela o ye la nge evin ta ka liye na ta na ka da ke 2026 global world reach or fashion or machine in Europe World Economic Forum World leaders nga tuwain medal champam kinya kaya fleeting ma global reach nga ito kain global control siya pang banking system pa champam kinya may cash o muchi ma cash pa may da ba ito kas litigat ke fosit kos ni kesingal dung in kalam kela na ma si fun na mga ira lang akum ko in tagay ni me tagay ni mukui ko in ko si fun na makalam ya kesi facing a community me made strong together pakat panang wang in o yesha yeshi may daga fam mo oh social me course lom lalap si mo God Jesus Christ the triune God si madaga ke me kat the sunshine nakatliet yayav ko nagataw sin si metgi chisel daga 2026 na it's the same fleeting things mamatlan maching pa from kanya kati mga taga life cashier ke ka life ya ke len to masom la role leaders nga to way kumelon naga from malos nganda na me power money role banking system machimal lan met cash up in a fat mo one bank system development wang na pa even alignment lan fella sing ito na taga na ke will lan God wang na pa siya na ako matagay rosh nage fosi koshing kadin we pa na mitlan matching into ka kalamin na siya shifen again I saw nas ganun siya na nga folokle eli again I saw melianga luchong thing vanity futility el daga shi perfect akalim pang masiliang na nga folokle eli ma luchong thing ye fel skilje machine na siya falat legal Solomon el daga panakalim niya ke New Testament matlang Lord Jesus Christ siya na lakalim niya evin gum lang siya fel kung siya nga fel siya nga losh pang mas mga uminalik manik lay nan ka kain siya kayo ingin when nga kuminin na siya sinsi na Jesus mo kayo na pa siya me cornerstone Jesus mo kana pa rani may ta na ke o yeshima kadin ala karang sin si when na mataga samsam kanya ke or masaptalu kapin or masaptalu akalam niya mitlalag ng tuwini kakakanayan ngan me tagay ni or akarang sin si na mala may kasha plan fela di kan si ma fon na sin tiko Jesus mo kayo na pa kanyo siya ngon si may capacity na ke o yes mga samsam gun ke kumata ka samsam gun ke me every sabta akos fos akos me koson kos akalim me masi fun na ikos ay siya singal si fos lu me singal spiritit kos mga ito ka na ina ito ka kasama me kadin nila even te uta ka mga kasama me kaya patat yang pa na mo malang fella won na wan du chong tina du chong te mana wo bang mo makuluk may ya vanity is vanity may du chong te pa masila fella na taga li in kalam na puela so pela kalam mi mail to go man naked you will live naked na system si fella nga taga kalam mi mo
accumulate as much in this life. Chỉ là cái pháp mà lo sẽ catch up luôn mà in cái sao mà one ras one mất bớt sao bớt cái mà in ta câu chuyện là chỉ có mình làm cái là chỉ feel bé cái ngã follow again ngã follow cái chuyện el academy là it's an ongoing battle chỉ bằng el machine continuous search chỉ mà meaning of life chỉ mà phải là chỉ na shoot na dan mo material nga pa isang in na lalo sa mga pa isang ingon lalo sa it's just a continuous meaningless search matagatan na mesing lusonten ye fela sing manifo mana kay wang le siepel siya kasnan kat makain mana kay wang le siya kasnan kat makain siya kasay kalaman may dapat Jesus Christ yok siya inan ke may mananaklasing pel na kayo kaya orit malangan kat kay sigan kalam na paila fela siya ngay wangan le siya kasnan kat now mali oya makadash kaya malusonten mit catch up siya daga simus ke sapta siya lunofon na ke puk siya Ecclesiastes hindi ka na tipa ngayon mit nga palukalukyan mit lash nga pa tuyak line show biological family line men and o babala kalami mo rino fishing ba fire bang yak sashi ya ke malan fella sing yak sashi ya meshingan au metiki new heaven new earth new man Jerusalem singa dago bida la kalami ke la ta siak tu la ngan mana ko yak sashi ya fella si magadam ta sanungan fella sashi ingresau sashi Jerusalem sashi meshingan el daga na mirror iben na mas marike ke kel che no kadi kanau slak sashi ya ke kof el liki akal chi na ke rainbow malette chi pa kanau sla ke kof le kanau skeme shingak sashi na shingan penapa ka trampram kun ke fakya longol chi fo sali ko shingan la line first na finga li front note chi ke man da na seats kasngan it's being spread out meshingan fin shaka pa artificial and farmer shingan el yukuya futangan itala la arfish the futangan in carpet that's not us to really see it but katandi la futangan carpet some na get plate shingan some na get stems sokungan some na get ears shingan some na get fakon ears shingan na pelin arfish utaka meet shingan paki inu siya na sikumta na fleeting even God iwan ng gemang. It's fleeting. Mat nakaway, nanang kayak siyepet. Na ala, kung accumulate, forget malong fin fella siya nga eh. Unaccumulate yourself. Even God iwan ng ke, iwan pa na siya na ngayon kenar, mimangan sumrela, lom lap siya. Amit San Antonio nga, umla siya pa na penang. Sige nan ko yan nga. Sige di nagatoko siya mga tram-tram kanya. Kataga na accumulate mga na siya katita lai wang ne siyepet akati na focus na ke may tanda ka na ke mawala siya pangat takay ni or mind mashing to bring a strong community together Jesus Christ magain they kain banking system siya they kain education system lan fella siya they kain fashion lan fella siya they kain oil lan fella pa siya community of strong sing teka a Jesus Christ magain pa yokspe kading kalam kala as mano si fun as spirit si fun as finsak si fun as lem si fun as me lalalfuni si fun as peptide si fun Ashkat sifan. Lenin nanan ka siya pa ito kong. Efing ka tiyalan na gamalan gata, wangan na pa o yeshpe. Ma fella siya nga usi masilas nga. Na efing kumniya na ge,
me na ye Hollywood na kamit cash of fin fella singa na ke NBA players kain stars singa mising nga kapat clear sports ngin ang alien na pala art na pa me NBA players NFL players we pa na college mga dalta ko proclaim Jesus Christ dalta ka kalim yo yang dal mata ke mga rek money na la pa dal rek makin banay ng Jesus Christ in fact mo pang placing sa na kumni kain o yang ito ka nag-messing spirited ko sa kanya likas na sa kanya kalang kala PM of God PM malan God when o yang ito ka na kung kain tesi spirit nga tala PM asin mixia kinapay masin wala yung chetan ito ka rala inalya mana kuluk siya ito ka rala mo mawusi kadindi separation siya na kaya messing lusong tanyok silang fella siya kanin magkasap na kayo wapataga wanan taga mo pang makatinin na mo masih makatinin na pa Jesus Christ nakatliya na taga kem ministry lala el mo me wangan mo mishid wangan o yelal el mo tun pen skin ko yato lutaf na vinkat me Christian church pa chifesi kabut na vinkat Christ like katukal na kataliya na mana ko mga ke fella singen na masin kasaw panang na siya na flock min kat audience la sama ko siya kadin kapasyo yesi may ta na lusong ten malan fella o men loin na may ko nga palang si malan fella government sige die met lag met chimeta pataga fa mo malan fella vanity lusong ten nara kat same na ke malan fella kat tinata ka kalan sa pimas ma akalamyak popolyak mataga ke futengan in kalak faithfully spread the word of God ito la katle para kap mang kat hindi na ke o yes mataga ke disciples nga luwa matawa kinyan na me pilihan luwa mo ko mo Christian mo siya nakatagal yun na ke might call might make of my chisel chain carrying body of Christ siya might sap might bal might fakot mo might sopo might luti kada long na ti siya fun to ka kasha might tas ko siya efo katsum na gemalan fel mas magwang ng chipe Solomon ila kalimmi sige nan ka magadash kang kate kalalik masing na ifa kate kalalik Satan pia masing na si metlas ko saya and what wan masaya and what to kanim sing 2026 approaching 70 years kat nigil na lem la flokong may nga paswa sa lake ma lustrong ting fin fella sing tilek kaslan kat kadin faithfully bangay popolyak sing spread nakadin daga me siya fan na ikosya in Carmen matlash nga na may lime kos nga in Carmen man la floko te pangan proud di lash kat patatchang na lustrong ting efo man kadisal la Jesus ligima inan katashkyo narada taga na inakfashi akyoki majima taga ke foshimit ngan nanga flok le li malusonten lan fel wana nga kalamya this is ongoing el flok le wana highlight repeat my observe mo universal nature si mataka ushi o ya si mamaita pan mo pang mo ushi nga na wana kalamya nga si bana flok nga chen story rep malal chetan pang kataga na ke laying si nga na ke
futility siya nga nake vanity siya nga na meaninglessness siya parang wangan siya pe. Akala mi na pa emptiness. All along fella siya. Very concept siya nga repeat yak nake book siya nga. Vanity siya nga. Emptiness. Transcend. Mga temporal. Agat rana mo pang masima ina ka dinashkya. Romal ko faslongol hakalim ni. Creation siya nga subjected na kaya frustration. Pointing na kaya fallen nature siya makatashka nga. Mesya nga, ene na yung ritimi akikat. Ene na napay katin fulok na kaya masya nga. Man, if in one redemptive work siya makataka, utaga sin Jesus Christ na kaya mawul siya nga. Kadali, Faklal Solomon nga na, without God in this life, makatara, it's empty. Metos nga lang ko fos long gors, may mga malak pa fellow, nganip tala, mula ka tala. Nara, katagali na kaya matching nga na, lusongtan ye fella, underneath the sun, under the sun, siya na mesing nga, akalimia klapang matching nga. Tako na akalimia, earthly temporal realm siya nga, it's not eternal. They're not eternal. Jesus Christ, magana pa usit define, may lane siya magadaliya na pangi oya siya. Jesus Christ magana pa usit eternity siya. Malan fella siya nga ewanan na panga mas may taga usin na si kum kaning galang gala. May nature siya magadash siya nga. Katina na Jesus Christ lang ritimi ka diligi masing. Manefinte naman nakawakadra fella siya nga. It's useless. It's empty. Life is empty without God. That's just the bottom line. Nara, inu siya na siya kum reminder siya, constant reminder siya, ingin nang nag-toko siya, may toko siya isin. May toko siya isin. Kastan God in fact, kaya may tanda ka naman, pang gospel siya. Crucifixion, dead, burial, resurrection, ascension lang, Jesus Christ na yung standing, masing maganda pa, pwede lakalan may bagay. Why might get siya in fact, masing Jesus Christ maganda. When pang masing mawsi mawila siya. Now, without that, kung araw maluman, lakong is kastan garingin na, siya for sure, there will be harvest. Papupalya ka trampram kin from notiya ke mande. Harvest shit. Kastan garing, orek na. Lakong araw sigosok luman, hey, harvest siya by the lainin na lang ka siya by the gun. Nga mata ke mga mit, nga party yun. Nga mata ke mawangan siya lan fella siya nga aske. Ito yak siya lagay talang tayo. Malusong ting fin fella siya. Nga te losak mana inka siya nga taga urik mana ke malan fella siya wangan laban na kan. It's fleeting. Wangan siya. Under the sun siya nga il-connect na ke may biblical narrative siya ma fulfillment siya eldaga me Christ makain. It is only found the purpose, fulfillment and purpose are found in Christ. Mentioning who offer eternal life. El ko beyond temporary state siya makatashken. Na matlas ko siya kung makakain ken ngan line siya lumungan kung fosya. Fosya siya ngan pa me kung din na for laul da kisusta kan ngan gat. Manefin kung kolyak morning ngan kumalian na pa lawan na pa kanmen muffin fella siya. Mane wangan la siya in kastan gat magay na ara kumeta ka na focus no mapakun me spread the seeds. Paano nga? One masyayan masing. Matlas ko siya ngafat na pa o ya makataranim siya nga kat fosya na pa Hefokat fosya. When evangelists, preachers, pastors, we teachers large nga. Salti na ara mama, luto mo dito, for singalon ko singali ko sa kalim. Babal na gawo dagagangan God, arsipen luti, doctrines, katina litiya, kemalan God. Kataga, usya malan mo ito. Ara na mo malan God.
kat ikalat ma na mitlas nga focus na ke masilan felang kame mit pena fat ma elos mit lalal funya dal elyakin ipinen siya make mit ngete na tuyak liti kat mapayalan kat arakat we penam ta siya force na sipen na taka mani nga mit kashap simeta pasimus masing wang pena sipe mit nga ekin tikin ekin leminis ekin treasury eke church laja that pusha la mani nga Amerik wang kaya correct na ke Delhi makadashken Delhi oyama kadashken nga kate kalalik makuluk na pataga wanan mapay sinam singing pange oye si masira nil taga kia pa kat wot ne uta ka ne me mait ne ntali te actual sia kuflan actual sia gefo itak te chijas te gipapal si mawrit makunyak na sin matlak srangi na nga nara si pena kalam ye vingo mark long maliti nga vingo kem ta kya khuklan ka da folok na ke lang shemit mawrit ka finan ko sai wan matafung na ke masingan o ta ka matafung na si patisan nara katte mo fela singe pang katte na fat na sin matlas ngai kankin wan chupen malan fela singe kastan ka de malaga wan na shan kastan ka telchi nan ka magadash ka namna telchi nan mana ilya chi bagadash ka normalize ya ki masinga fat mo pang under the sun biblical narrative singa taga under the sun singa connect in a man in connect ya Bible at na me singa ultimate much more na champion kina pa Jesus Christ li takta liki line si madaga kia pa matlat kranim singa section na closing and focus na game table of showbread candlestick it course bread in mold kalam lan fell Jesus taga proclaim ma el pa ay takta liki line singa na ragat art ke Eliyashi bagadash aragat koflain me a community of men strong together kada kofla o yeshi fan na matash ko sain daga community of strong singa kadin som ne ke lane mata si ma itakang na sin mit mata last meta panang but katte ka nor makin mas mata kiya pagat aro meshing nga mana ko fel lusonte kadina nakula floxing and wang and medita shite kon sapta ko fosingal do singal alkos akalam ni matlalal fun na kayo mutulla kamo le utakya inan champram mang ba inan champram niya mit kum taga ispel long kon chaman uniform ka patlak ka kain organization mataga utaka na sin matlas ne pel na lelas ineslama sima chisel taga narang matlan mit kasap siya pa champram kin mang malan fella wang chupe it's fleeting empty even chisel il wang ke na meshing ay chisel il wang ke malan mit kusaya make shites kon saptan me or fosnol dolo shites kon saptan me or fosnol dolo takta section acclusion na may tapare la ling sing ra me tinaw ta ka ngon man ga ra me kat force kat ni la me molin ngon sing pakadash kengin kat ta ka mo malan fel yokshupe efong asam rama men pang pasta digging mas spatsum ni ke government sige nan ka na ke factual solomon tal sifana Timot himself na ke ma fleeting jing emptiness jing ma wang chbashing ka tram kin to ko shawan ka mo ma bat o mo nga ka ta ke ma sakaw sige nan ka ma sing li connection jing na ke lu song ten ji ma matlan me je sam kin mo nga ke ta ka kalamu ji ma wang chbashing na ke ma phone na sing na ke ta rang na
Masiak sven ka pa mai ni ko singon. Pa dali sus ta kang man God. Ka setan iler magen in ak fosiak more mat plus ko saya. Pang mai nan kishin siya kanya. You need to test the spirit. Pang kumina na let ta test the spirit ingin. May ni horror na pa rin ingin ang timalan God. Horror. Rep man na sinsiya pa rin ingin lang. Narat faktamet na gefos algo siya inakyo kyo may lutut lasha. Fos algo spangen akalim yang. There is a man all alone without even a son or brother. And though there is no end to his labor, his eyes are still not content with his wealth. For whom do I toil and bereave my soul of enjoyment? This too is futile and miserable task. Kasko saan bange? Akal miyang. Arsiya siya magay na mata. Wangin akluo yorol. Aw, wangin when natal ka mitlal. Tasakta, wangin shaflayan or malal na nakaywa. Matal tiye matike ma makasha. Nail fa, ngawre manasin siya. Shukya ma wodiki nganuk. For whom do I toil and bereave my soul of enjoyment? Mashinge pama du something out shema kayokupe. This too is futile. Out mashinge du something out a miserable task. Shema kayokupe. Miserable task. Natagalina ke ipshemet ngan. Meshingan arshie shamakay namata. There is a man all alone without even a son or brother. Wangan akluoyorol. Wangan when natal kamitlel. Finkatriya na isolation chibasham from kinya. Team so el alde kalan beke pukshin. El alone without son or brother. Isolation chibang. Na finkatin na get Near Eastern culture nage family singa the central nage show singa pamme elushe identities lan matchingan elushe matchingan security ship machine agatli na ela magain without a son or brother matchingan lack heirs lack support pang machine kading kalam gada na me important lan community na ke show nge foundation lan much makati laki nge patakal na ke genesis e creation elela show ji pang foundation lan economy lan or malan gata pang show she mukul chi matanchi na shetan el daga panara mang ning sing kanaus machine tagarin ni la the man is alone without a man son or brother nara when I negotiate disadvantage lot main me one support structure system to my taking na shit na ingin nakatagal yan na ke matching ito na siya na flock na ke match mat Genesis 3 academy nga matching sinful nature siya that's part of this sinful nature we are being oppressed kadim yan na ke singleness siya alone siya lang may matching ito na matching asam from kumpiya niya manakawaiwangin na it's fleeting background si machijel taka akiya ben a mettigina me Genesis tolu shikyak fall of mentioning el narela time kanigin mol suko pang focus slash situation faga machinga ashkene eta galina me where God state mentioning machingan tina wulan makaina pang akpukman God alone nishingel monan taka Fastly machima fintraksi magate diake or leta milinga dang etam pange el wo in orkashe mai tan moila pange foundation sin na in other words kataga sampram kun me mtak sampram kun community mataka ini na together strong sin pange machima ina taka shal lang chi mtak shal shale yakingena me a community made strong together
Nabangan finjaklan God from the very beginning. And so Genesis Lewis fashing algo. Dahil mukul jangan in na siya with kasha. With ang muela. Naro. Kadata kata na system shifting fella ngay. Ngawar makin me makalim ke show Black Americans nga. Not this remember the masih ang natin ka managles. Leaders lang Black community nga. Dahil di man dal ping me oppressed pengin. Ifo when kayan papa ke Black community utak talashin break. Naro likia o yeshima single mother siya nga nil tafana without the father. Naro vulnerable klikkan forsyak sung yeshing alko tal sipa na sum repeating masima papat maldalash kangan tal sung na break. When masing it's been ongoing studying a show na when system shift lang fella target is katay na ito kata na pang masing mga yoksbe nan beke me die lash na kela operation chip fella sing that's part of the sinful nature manaka wa ma in the we should recreated order sing about the means of salvation Jesus Christ again. And though there is no end to his labor bang masing el makay na awang be tuwin or malal el no ret man na meshing emphasize na pa ila nature land made work sing it's part of this fallen nature na context land the na labor sing symbolize human structure struggle sing meshing for meaning and purpose mashing dalta ka shook meshing meaning and purpose na lipan in mata kemit el fena taka shook mo le rela muffin fella sing ke na bakit yung kwan gadi ikes line siya kan leda na mo ti pang masiman focus kaya masiman focus kaya pa kadin fact kastan gat medan taka na ke mo la sing pang shipen mo sing kadin relate na ron God God is all relational God sipang el ke mo la mo ita na pang ke la medan mo la na pang alignment na ke silan God nga pa na news ka may nga taka me may ching single al taka me el labor every day meshing and el shoot life purpose meaning and purpose. Agat tiada met cash up lan met ching fa mo fleeting mo under the sun ching if there's no God. Agat tiada na bang el symbolize na pa meshing and struggles yung mamita ko fan differentiate la me meaning and purpose ke life sing siya ta karun kat mo din. Meshing el pursue malan fel without ceasing. El shoot na malan fel. El shoot na. Meshing may cash up. Nagdata ka na tol singa taga sipa na fok na get chance tolu for singali ko singali. As part of this confusion much shit on illusion of fella singa ta chisha jeleta or uta ka tar in kenix ko mai taga fok kat na ke mapay singa. Pa chishes. Now labor singa without fulfilling singa na it's on kong recurring themes ko kaya puksipang highlight me singa human effort apart from God el futile el useless el emptiness kan cash up fin fella singa fin kadil wangan na pa kan men mo singa pange oye singa na ipsiak tolungan taga kalamika forcing his eyes are still not content with wealth. Bange, masipiang at the one shaflan or malal na kayo, o matal tie matige makasho. Masing by nan taga sipa na kalamika. Jesus el mome, looking at forcing el megos. El warning. El creed and belief singa patagay la kalam nga rap ka nika possession singa abundance and tekay no siya satisfaction singa tekay no siya without me principles mo to ga kaslan God true contentment singa tagarun ka magayon it's not about material possession pachi siya la kalam nga look singa me ko sumli context lang for singa ma siya desire lan yu maida kelan maida
in an align na get desire lan God. Na ivin ko wait, mata fin fella sing when andi panin ta ke meta. Desire lo man malan fella, din align na ke malan God. It's fleeting, it's vanity, and when na pairpe. Kung na shoot catch up silan fella you will never be content. Kung tikain, kung na shoot na kafo, his eyes are still not content with his wealth. When pangat, masih fan na phone niya lamon man mo chipa Jesus Christ mo ngayon. Now let's get there. Pangat masih man ang focus na kaya. Diti gas lan God, may tayong taga na kaya mapayising. Na siya na taga na shit. Kat dia soft tolu mal sang na si Jesus Christ kaya meto sakta ako. El tagon ikaw layot yun na kaya pray. Hatula, di po niya siya ko. Ipas na si Kalu. Si Jel to bukke kaslan kat magayon. Aro. Wait nga and she NBA player nga wangan na pa magluk kaya lom si Sheila. Lom na lap si Los Angeles. Wangan na pa magluk kaya si pa na rakin niya si pa rap. Manar Manila. Siya lang ka o yes nga. Katsang naging minian. Oh, Los Angeles. Only siya panawang. Sige liye. Oh yeah, siya pang self-centered lang fella siya. Wangin contentment, wangin kanjima okay tayo fa man pang emptiness lang fella. Basketball player siya tayo ngaliya nga kasi kata wala. Amat ngam ta marching to last bit genik Los Angeles. If siya kaya if I'm kanaus na I want a new look. I want a new look. Sige niya mga na vanity nga ito ka na kaya arfish siya mga faithfully spread the gospel bro kaya may ngayon ito ka na kaya mapay siya phone na siya at siya siya mata alien na lalap pagkatas ka fela siya nga alien na pahingin kaya ka Trump kun mga na siya matkas ko siya alien siya may na salayin siya siya pang nagabayan mo ito ka ni mo siya wang na pa may siya kaya kanya ka winya ganyan pero yung gata ka Oste masik fin America nga mek nga pap ta kilal wanan umaloin dahil nagawa fela ilalingin nangangit ang liyan nag-pro nag-mga kalen ke kastan gata na this is a change, this is really a world awakening siya bang katinala loin nag-mold la sila malan fela wang nga masi was siya but Jesus Christ mo ngayon napakadin na nara for whom do I toil and bereave my soul of enjoyment masi nga taga rhetorical questions ko bang refill meshing internal conflict si mamachinga moing the na ara mga one pa na may takal ke effort mile sang na kaya one pa na kan it met bereave my soul meshing and self-inflicted deprivation si bang self-inflicted si bang mga ara one pa na kan in other words one joy, one satisfaction. From whom do I toil and bereave my soul of enjoyment? Deprivation siya bang el self-inflict. Makime priority lala. Align, align na kamalan ka. El na shoot. El kuflan mo di ka makash up siya. Aro, it's fleeting. Now, turning point siya may reflect na kaya matching niya ba? Kadin align matching ngayon na kaya matching mo beyond pursuit long fin fella siya you have to go beyond the pursuit of this fellow pa matching but Jesus Christ this too is futile and miserable task pa taga kaya masing pe malusong te now manakay okupashi pang Aro, forcing the go akshafila ke marching and vanity, meaningless. Kuna yakake Ecclesiastes sing futile sing vanity sing translate na ke messing casing pa na keyword chike pukching pang inakalimela transme temporary much makatashking. Wang na pa role the achievement chi may usyo
worldly achievement mamra la fella singa ta nus kum yak nang gasha wang na kotte sum tang silal smosh la pukli me kor elai teka wang na pa malan fella singa utak yak nang gasha wang nara kadin stay there think about that boy kya kadin alle dia na malan fella kalaw sakawul masalan fella nara katta na shakpana mashing alignment na mashing biblical crafts understanding sinar largely apart from God human endeavoring el me el the kind fulfill ma el ultimately me unfulfilling apart from God wang na pa phone na sige mashing mashing God pa na nashke man kay wakalash nara focus large upon me she back in material changing a wang na place peace purpose mange makominash kange relationship plus na sin God when me material changing wang na pa ka champram kin pelal so mana chi shel the line meshing erotians nge dal champram kin malan fel materialistic kadali na pa in kayas patat yang na kingen masakawul lan felang about the connect cutting in nakati chambram kin pet church masakawul sakawul ngan ta na may lusong ten magay na paus kati chambram wala cheese ka chambram kin ma sakawul naro yok shiba in chibanak yok kin na sikom la community singe strong only strong in God magay na naro first year the guy nakay kat get togetherness sin katli la alignment lan mitlunge tema fella la mako ginay ke creation kada lima etam kung di kay magay na ngayon na relasyon may tayong wiko pang foundation lan family structure si matagad na pang element si ma karang government malan ka ata fin fella sin family unit si pang na together in presence lan me kat Holy Spirit na gamol sila kung nga pagkapasyon na fun na siya fan na ikos makatramtram ka spirit ikos masamram maging kaya mas enan tagan kasama tekay malan fela pa usye masing nga there are two are better than one because they have a good return for labor nakatagan na kaya shaklu for siya Luo waligi siye, the arch mo wo drolos, carrot malalos. Two are better than one because they have a good return for their labor. Now, when I took a calimia, and I remember when Genesis Luo fishing a lot of calimia, community and family were central, like a daily life, land, me, Near Eastern, me, family, companionship, partnership. Nakadead loin da na bangi kat silash me kat relationship relational kat si bang ke wi meta me Adam and Eve matawa krela masingen tal rela disobedience singa that ke sinful nature singa dal akalim ke la lai metigina rela in ka shaw fela in kenigin molds go in routine mi mana mas mata ka Adam and Eve rela ge Genesis tolungan tagadin dia na ge siba na flock da Eprem, darker Eprem. Tako, then flogon mamay ito. True Eprem fell on the phone. Pang relational katsi bang. Elke wi may ito. Kat matalji pang wangan or makulukat tigan. Eltigan taga na kaya. Or in kenix ko may uskat chat na kaya mawusing pa Jesus Christ. Kat kalam na pa kaya matching. Or inagan yung highlight yung matching and na partnership companionship siya in context ng Israel siya community of family siya ito ka na pa from kinyak nga may a community made strong together pakat na chess may highlight na kaya siya lagi ko siya nakalim yun na pwela it is not good for the men to be alone na akwak siya from kinyak throughout the scripture may siya shaman yakyok na kaya may ito
They were designed for fellowship. Pang designation singa. May tawrik na in fellowship. In me inusye support, mutual support si batang prampinya. Me luo wo di ki siye singa. Pataga ke concept sa taga ke New Testament na Jesus si vena rala. In me el supaya lat matamalutut ng disciples nga in pairs. Na kon gos fosit kor. Me singa el samon yo strength ke encouragement. Ko mataga na ke partnership nga. Pang masinga. Na masinga tramram ganyan ba the Christian Church. Ka tramram kin takay ni me laisin na makluo siya kalami me singa. Akalami me couldn't explain purpose lan unity in spirit singa. Yok shibayan na ke church body of Christ singa. Kumen loing da na kat mailik pe ke masinga met klas ko sa kat mailik naupe. Kat mailik ligi masinga. Naro ya pagadaskyan. Shipe menanak yok si mataga ke melutut siya the Christian Church si mataga ke max sapta ko fos longolon gos ne ke ton ngolu shipe Ephesus sapta course fos agos ne ke on course we fos singal course menanak na ke melutut na ke wik singa pa me design me desire me designation lang Jesus Christ na ke munong Christ body of Christ singa pa church pain me in at na ke numbers we unity singa so the church to grow in numbers and at the same time unite integrainin na principle singa de massage si wala ka genesis singa na Jesus daga rope na ke disciple program si maldagarela el sabala matamal tutu ingalam gela kataga kanaus na mga nefo when kat fashion ke pure and ikin when makikiap mataga when kat fashion yay kat nam singa fashion yay ngaula mataga wot nga may mamata ya ke wota pataga uskat nam singa na rela el yang la na siya tagam tasmo ni nakswa si mga wangan manefo Pabal si mga dorot maganingan nga tinawda ka kang online ka dara me one teoric one kai one kai ya correct one actual siya correct nara kaya sipa flock le kisben pak na nyo klan kat ma ket na sel tamal tres kalingal spy ma pabal sintik nga amta creative amta simus amanga ika lipan samon mga samon when siya pelto well done my son kat sons and daughters, kat co-heirs na kat tokosaying, pangat tokosaying, kat silia kitari, according to meshing kunokon si mga taga-samram kinya, me, Ephesus sapta si, fosingan me kusang kalungol tolo, kat meshing elected tari, el na silia kat lal metigil ralang kasawa, fel, we are elected, according to His grace, na kat taga, meshing adopted, make retimia ki katiki makuluklar sidia ki ngan kat paus katingena na kataka ke malan may dabay samram ginya malan kat magana Jesus Christ na matlas ko say siba na kalay mi matlas ko say if ingat ke samram malal Jesus Christ ko say kaden flok na nike lang shemit matakasyong matlas ko say papal matal ke kas ko say pa na nort makinya ko faltari peling kiki aplas ngena faltari managawa magat palakin akfos sigat yan ang kanten faltari kiki apin nort malarsa kadina daga ke masiwasi fan na pa Solomon il trampram kanya wangan na pa sipen mga ifin Jesus Christ il wangan ke pakatas ke farin ye itnyaw lang na masinga ke sipen makiki ap matagay wot na masinga naro masinga akwa gidar relational kat si bang one relational kemit ko las ngefo men ba audak na naki katinam ta ke mano si fun ngon si fun katinam ta ke finsak si fun katinam ta ke lame si fun katinam ta ke lalfungi si fun katinam ta ke peptide si fun katinam ta ke kat si fun
autak na naki. Pangar malal shetan. Katram from Good Christian Church. I'm not gonna name names. Takos kalan ke from Lars. Pelin ya si bakatashkin. Te pelin tarik mama yen rik. Mo pelin tak akshwashi mo ito. Akshwashi kat mat ko sayang yen ake. Mashi kek na siya tamil triskal. Kadina ko lang nagkatakalan lay mo. Itak yang Bible jingalan si ba na flow ko na ke. Pan matching mo kayo na pa siya lak ke. Na siya mat ko sayang. Na siya pa nakakalay mo yok siya ba yan matching. Siya siya na nak ke mo lars. Pamitlan mo chinga siya mon ke Ecclesiastes saptakos. Without Jesus, everything is fleeting. Everything wanting to be vanity. Apakat liye since and mood. Taka ka 1982 na misingin. Kat force yak tigi na made. Ti force nga pa na ikwotik ma wanan mana wanan mana it's part of life ingin na sin matlas ko siya. Masih ka treating yan ang katila kalimwa ito tinawukon mo rin. Naman lutikikia pasang toinia mit merit lashin. Alu mit lashin. Bible si mata ka kia pagat ni mising pasang mit nga reading na sin mit lashin. Araw yok siya o yes mga kumina nashkengin ang depending na ta lok ingin na penin actually sigat lim na flow. Araw mga kumina ka na get for siya. India na pangimashing two are better than one na meshingan because they have a good return for their labor. Ako min si Baushi for singan nakyoki. Wo yorolos karit malalos pangan because they have good return for their labor. Collaboration jipang. El meshingan collaborate to lead me productivity jipang. Success jipang. Tagay nyo right my meshingan o yes yun bang. Work together in a strong community sipang. Kada loing da na examples ng arit magan men pang akmana sikat na pa ngamtay text ngamta ngamana speaking non kala metla los ko sai facility gesiat. Sige non ka ipsing. Kada kay ka fakya ho yang. Pastor nga frequent na we. Wangan na kan masome. Met puren kat masifan na tako. Men kat sifan na ikos. If mentionan kat mano si fan na. But lash, kat mano si fan. Kat ngon si fan. Amta kishin siya mana pa siya dash ka si fan na iko siya mo. Ngali mo make pause kat nga makikip ta kay yeah. Wot me. Fingat niya na ge agriculture society na ge Bella Solomon nage Bella Jesus mapenang in the biblical times katram good mga na feel nga you gotta get all the whole family out there to work together. It labor intensive. That's more ka feel nga working alone is really you're not getting anywhere. Or principles you mind taga reap good returns nga taga nage mashing at taga nyo right ma spiritual metaphors in the New Testament matagal kelakya sa ton gor fosya kalami mashing. But laging na kayo kadinte me grow weary in doing good. For me in 2 season we will reap our fish. To kasi ka tram kine. Farmer singan tagal likia fitia singan el expect our fish ba to kasi singan. Jesus el tagal likia breaking mold singan. Genesis na Revelation na get church lakia get been rejected lang plig Israel ngayon nakadash ka dispensation of great kador great commission siya ngayon faculty kastan God let ka reap our fish shebel el daga ligia kastan God church in faculty napakadash kami ngayon ang kad faculty mga pangay medan ta ka nagamula siya na meshing we need each other nagkakalan sap siya kad in fact broy ka met flash kadin na siya meshing feel na lalap siya. Po may tinggalan sa. Naro, katita na, kaya po ang, for may nga fashion ligang. Efo, makin siya for light. Makin lutikikiya.
Makit the morning ngon. Morning ngon na lunch patagay mit. Fakon ngon lunch ngon Mr. Monfter. Kalang. Wang kalang. Rip mawo. Wang and rip mawo. Aru. Wang and aru. Boshi shell si fan and length. Fakon yang tagay kelatial me or son lumen loin na. Mit nor. Morning na met taka may call met plus ko sayang. Long. Met nga morning ni kwa taka manan ka. Siya ko nakiya po. Tui faltar masing. Peringat falot na kaya. Talpal kuluk na singkat. Taka na kaya maul sing. Kadina ka unified. Kadina na masing. A community made strong together. A community makes strong together. United we stand. Mailig and Ken. Mailig and Purian. Nara, kung siya na taga, every saptago fos, ako mego son kos. Siya fan na ikos ha. Ya pa may ngaklan sa bikat. Pa ye. Masaya rik pa. Katarik Purian, katarik Ken. May nga, may katse fan ha. Gosh katlu. Kat mit ko saya. Pia. Banga oya matagay yon nak na mising. Taka fosyak may class ngayon. Kliksik na das nga banga more concerned about ingin na kinamtal loy na kikas. When we're leading them to destruction. Kat leading them away from Jesus Christ. Banga mas masikyak ingin. Na may nga tagamta. Ilalala sam-sam. Tipelin sam-sam banga. Pelin aksiwasya. Falala bangkat nikin lasik me bang. Kat nikin lang niya. Kat nikin napay lang niya. Nara to bring the community of Kosayan people together strongly, Jesus Christ by the center stage, center mass na gama. Temait. Jesus Christ mo kayo. Na ina kanin morning ngon. Ito lang messing. So, we need to labor together. Reaping good returns, spiritual metaphors, encourage believers not to grow weary in doing good, for in due season we will reap harvest. Good returns, ibang concept sa nga Jesus Christ mo kayo. El magana paganda kakswas la messing Genesis tolu, Garden of Eden. El magana pagana kakswas la in wood. El magain pakay naksiwasya lang akong nagkaslan gat pa kusan man min siya tagaro. In fact, yung nakay may plus niya. Kataga naksya fila malito da bangay. Alright, taga nagya forsingaw. Usibe forsingaw nagya slight larger. Forsingaw na pa influengan. Talos funigori siya fa sakay may kawaklal. Awen na siya makaya na matake ilikori. Ewan siya pa yorolin sakala. Sakpa na concept siya pang working together. Meshing and community strong together. Woy might lu. Even siya siya los patatla siya sakala. For if one falls down, his companion can lift him up. But pity the one who falls without another help. Now, relational, we were created to relate to God and relate to others. Pangamasap siya, okay, may nakanin lang siya katamit, nakanin lang siya magtalanas, nakat lang siya katsifen. Nasiba na falokin liya context siya nga, may tilanmit matsimit, may kasap simit pa si musmangay, alay o yan si mga kumin kalim kaya. For one, he fall down, his companion can lift him up. Mawo si pangal. Intagay ni. Na may niya si shell chef patatle o one may din saklala. Nakadaloin din na. O yung kat kanaw slap eh. May tas ko ragat kanaw slamang. Nakadalo din na there's no way. Every one of us are weak in nature.
There's no way you can stand on your own. Mga masing mana yok si bang katikan kangan la witness human witnessing because this is part of man. This is part of this sinful nature. Fall si magatash ko. Mole si nga kadin loing da na mano si nga el na corrupt ike cardinal feeden el ping tike. Tadikal me bakat sang na ke manos sang na fe mo pangem mo. Di na ke mole si lal tamal treskal nga. Tamal treskal in me kit ni la ingin la latagar. Alla kay lang. Pang oye so kadin kalam ka nature large. Pang mano si we cannot stand on our own. We need each other. Pang community si nga. Mas may taga fat mo kadin na each other's pangin. Inta ka na ke mano si temple si nga decaying every day. Witness si bang. Now we need each other for support. Context na ke Bible la bang. Taga na check pa na mga falling meshing falling nature. Physical, emotional, spiritual struggle. Okay. We need each other. Taga gesogas nung lago for singalon ko. Taga hakalim niya describe sinful or failures yung matagal kaya magatash kaya. Kadin acknowledge me frailty kat manas. Now, masing nga taga throughout the scripture na saman na yo para kadin na community of support siya. Kadin na napay. We need a companion to lift us up. Concept siya pang central na kaya biblical teaching matagal. Pero na kaya chenas liwa fa siya lalgos ka tramram kun mga relationship siya nga yok siya pa. Siya na underscoring masing nga. May siya nga tingan magaynam. Adam kung tingan magaynam. Kumin na siya may tan wiko. Naro. Patagal yan na kaya oye siya ma falling companion demonstrate na kaya love and support si machisya rela na kaya popolyak ko Samaritan, good Samaritan action si mata kaya looks up ta siya first no me korting itong ulit ko nga nakalan mi good Samaritan may chingan me isam laga pa may tol chingan som na may me Levi chingan tako Samaria chingan tako but or maing temple lang taka na som ni gina may chima na naan infokan nga may Samaria chingan taka saklala pangan good Samaritan chingan pa taka na partnership pa taka na lifting each other up chingan na taka na oya si mga ome taka na spiritual mole ingon siya nga na pang yung makatinin no. Kadinin na in 85 na nagka-tram-tram kin church. Lalalfungi ko lang church. Pa-tram-tram kin niya nga. Ito ka na principle nga outline niya in the Old Testament. Ito ka na kipala siya na we, community of believers, support one another. Kala diyan ko first luwak kala mi pa mga Nara, ito ka na may pakum that pity the one who falls without another to help him up. Meshingan, siya na flok na niya fosakit ko siya. Underscore isolation siya. Wang and my can travel alone. Manifo in that near Eastern culture siya. Inik nga, ala ash may pusapar mo tapi inik nga. Pantage nga, may pusapar nga ash condition kay nga nupepe. Oh, you need to move in groups. You need one another to move in that time frame. Ito ka na siya kumusing na kaya mo ng life ng larsa ta tipan na ikla. Isolation siya nga will take you away from meshing and makatil record na kaya we are related. We were created for relationship. Na ito ka na pa na sampang niya kaya katin me pair one another burdens. Ipusak ta siya first nung nakulungan me course. Reminder na again importance ng fellowship in the body of Christ siya. Believers, matlad fung tuwanin me, in pair one another's in burden. Kataga na kiamangan. Siba na taga na kya or masaptalu. At liye, matlad fung kakakanlayan, yan cash season siya. Mga yok siya.
Katagay ni ore ma. Bay matlas ko sa mga tinap to gan ore ma. Mati faki nak shikya da mo. Te ban ma ngin na gat chifen audak na nakingin. Tingon lan gat papain gata. May patagak foshi malan gat. Chibana kalim. We need to work together. Well, a community of believers in a body of Christ in ba in a kan sam from kun yok met. Alright. Okay, and if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? First, singal singan rak na lang kata si feedback luo fin tagay ni ona na art first year old dal. Efka siya magay na kain. Efka siya magay na kain first. Rhetorical questions ko bangan. Si ba na daga highlight imagine practical benefits keme companionship singa relationship singa. We need each other. Careful, it's very cool in that time frame. Careful, we will not me weather, we will not me season. Then guy in Bella, it's really cold. Matching a near Eastern context, mataga ke Ecclesiastes ito. But lang magkasya pa rin si mismo pang Pero yung wo kung matluan tagay na me. Tagay na on when body eat singa practically needed na ke survival na ke mode. Masing yok siya. Na taga na silpa na taga teams ko nga taga me silpa na fucking challenge sabta yung fasing alali ko sakala nila pa lang may mukul jingan kumtikan mo kayo na. Ena na machiwi ko. El symbolic na ke me emotional spiritual support singa. Silpa na echoing me fellowship lang church singa. Tagay ni orek mo. Tagay ni kasa siyensi. Orek masapta luo fos angal yun ka angal ko sakala mi masingan. Nataga na ke pretego me siyensi ko nga. Fagka siya magay na kain first. Fagka siya magay na kain first. Masingan dito na rhetorical questions ko bangan. Siyensi ko din na expect me answer siya in academia la evin ko magay na kung vulnerable na ke may sikyak na siya. Isolation siya nga it's not a good thing. Kung may na ba kung take relationship. Siya ba na academia. Taga academia concept siya nga mirror me. Sokas ng likos nga likos. Iron sharpen iron. So one person sharpen another. Academia. Yok in relationship. Personal growth siya. Resiliency. Taga na get na Masam from yung yakya Bible academia Jesus Christ relationship lang in church. Lang siya church. Kadin lang siya ntayin kaya sa wala. Jesus lang siya church. Mga biblical based sound doctrines matagagya Bible na Jesus patagarela relationship niya. Without him, mawul siya nga it's fleeting. Walang siya. Na siya na taga isla o yan na wawalan God utaga ka playing matter siya na ka relationship nga na pang design niya kin taga akfos siya ka siya masima ka taga din na ka force Genesis luo force siya na repeat niya throughout the evening siya na taga na ang kalam kela masima taga manak lang na siya ko sa for relationship foundation siya makatilaki Adam and Eve pakat kanaus mana mashitan mo siya niya mukul siya matan siya pangay petrak siya ma taka naka relationship siya may mirror ma siya ma God na siya may tlal we ba na Jesus na siya may church mga become normal. O mana Elia. Nara kataga shafila mashinga malitut siya lash nga. And though one may be overpowered, two can resist. More
Moreover, a cord of 3 strands is not quickly broken. For singal liu bangan. Pai tengan. A may cheving katang la. El. Siya magkay na mata. May liu fat lionel. A suko for poop. Ka tol kay. Tia sign watailik. Wotle. Nakataga na overpower siya pa pangan. Messingan. If yung magkay na may liu kan katang kumle. If yung may liu kung dalaga na kan katang la. Adversary siya may taga line ngan. So she been a relationship 20 mukui in the she been a community made strong together. Bangay. Na she been a taga bed made pantage ngay wild animals kanilya ngay taga kan katang la mate siya. I think kung may liu pair 4-4 cause can withstand my taga may akuluk kigos in that time. So, 2 can resist. Pangay. May 2 can resist better than 1 can resist by himself. Sipa na taga eko me. Na akong korfosit ko. Sipa na kalami mutual support ke ministry siya. Chisya sila sa pala. Matamalit luo. Pair. Alliances, partnership. Mga na fun na crucial na ke surviving siya may taga. In rela community strong. Na ito ka na practical wisdom. Pangay mga ito ka ke me siya fan na ikos mga trampram tingge front note siya. Ars mano siya fan. Ars ngon siya fan. Ars fintrak siya fan. Ars lime siya fan. Ars lalalfungi siya fan. Ars peptide siya fan. Ars kat siya fan. Na ito ka na masisaf langan. Belche mam ka community. Moreover, a cord of 3 strands is not quickly broken. Belche moche community siya taway ni me embedded together. When I'm much fun na eu pain me factually community siya pa academy ngan. Also ko for pu katol ke tiasa hotel. When I'm siya simple siya kading calendar. Double stretching ay koliki single stretching. Na 3 Bible academy 3 siya the completeness siya bang. Catholic in the academy la malan gata. Fon la ke me kat siya fan nan lama tol. Na taga na siya kom kading calendar kat pa temple section tol ba kaya nga kading calendar Trinity siya nga nampa tol siya nga taga na ke Puplashit na ke Catholic ngayon academy la. This is symbolic na ke perfection siya mataga ke Bible lang. Academy na pa la. Fresh siya me is a type of Christ. Masing pang where the presence of God in a relationship of community. Siya siya last ke relationship siya in community siya they can break. It's unbreakable. Strength siya may strength tolungan na in represent complete number siya Jesus Christ. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit siya even our community siya they can break. Nga fat na pa we are broken. Therefore, witness siya by Rake, Aldamlay Treskalinga, and Cain, and Purian, broken. Facile, Makemme, when she said it one again. Katena the Kanake, as a go for Pupla Catholic, yes, sa, what I did. Nothing come near na pang and matching mga fat na paella, pang and what na gamit ko sayin. Nasipa na ngayon fat na siya. Pang and what na masik na siya metas ko sayin. Makikiyap. Pangkat fashion yay kat na mising. Jok siya ba ganing galang gala. Mga na phone na ifin utakan na ron kat, len na manas na kya. E usi mo yung siya na siya na kayo. Well siya nga, kat kalam na paella, kit na din kat nga, ilal kaya community nake full make Milo sumnigi kat make siyakus na nake ako kan kat
Make kikiap si fena dal relain maslon. Somni ki akwa kan God. Pakat ashkia. God ashkia met laskosai. God ashna paike. Na mga man naglaan niya madash. Awan met kadan tagaksyoshi. Wana nga kalan pasang nga frequent na ken na purian. Talagang de som na wan kanji masom. Met cold purian, met cold ken. Banga mas may nangadash ka ngayon. Man wangan triple strength mataga. Messingan, chisha si wangan ke mo lash. Kat papa, kat wen, kat ngon. If in Ashke, community lasha will be made strong together. Pakat Ashke. Chisha si lash. En makana para kat kan tuka ke klan sapsing. A community made strong together. Pa pup tol, kwa tol, pup katol tol kanga. Kat papa, kat wen, kat man mata. Wangan na pa yoshing na matlas ko sa. Living kong matropo siya, kung tikin siya, kung leminister siya, kung siya naurit makin lang sa siya mata kia pa matlas na siya nga kung may nananapa kung liya kong yang. When masing makain na, pa na naurit makin yak na siya matlas ko sa. Pang, papan matal ke kias ko sa. Pang makain na masing mayo siya, masiwas na siya sa Jesus Christ last year. Jesus il wang galing sa siya. At kulong malap, kaya may kat na siya sa kating galang ka life. In Jesus wangan, kada wangan pa. Napasikyak, katliye ka matlas, si fena ko siya. Pasikyak na ka matfos, natas nga, ilos matmas na pa. Pasikyak na ka ti force, sikyak finan ko siya nga. Pasikyak na ka me, fugunen ko siya. Pasikyak na ka ten, morik ka siya, Christmas pang. Pang, kat molin me, akin siya way flesh nga. Aragat manasingin. Aragat inin na God, the Son, and float na kaya akwaklan. Matlas ko siya. Lang taga center stage, kaya mana kayo. Kadin, isman siya. Kadasum na yung kasaw. Mohon mapatpat. May palag to siya kaya mohon siya ngayon kataline na kaya will lala. Sakinan ka masingan. Inan kaya pray lasha. Kat kulo malap kaya may kakta na siya. Nung misingin eh. Na flow ng bella. Tama nila taga. May punchline niya. Nakataga kaliya malitiya. Kat kulo malap. Tama nila. Trish. Kita flow ng bella. Nasyo. Well, global lab. Kaksigin sa kluk, ngami pengen na. When long? Nga para na nga. Orang ano siya kung center state at Wala. tavong na rala mas. Man, kaksigin kat ki me akataye na fanan si makum akfasila ki makum pransin ka di keptan sungan. Kulo malap ki malutut wowo ngan pain ko uspe mataga wikat ki malutuda. Na panagatin ora na ki atakalemia aklin ko us mataga di ki apre was bakine was nakataka kali malutuda. Ko stip shela akataye singan taga na sis ala na yoki me Ecclesiastes saptakus. Na kung fine kapsa na ki fos na ki on go sanda na pangen kata o yema me katashke misingi iltaishis na ki ma sikyak misingi. Nangan aklin ko uswa kada ita kakali an bain ko Kathy, damdal Kathy Kiyoshi, damdal Rebecca Charlie, Lilith Alain, dal Jenny Sikra, Dan Dilves, si Betolene, damdal Mitchell Netluk, dal Dewell Backer, dal Shea Klein, dal Shue M. Nelson, Farah Balik, dal Senorita Lender.
God bless you all. Glamalap ka slowas misinge ki malutut mo asha. So, pagkain siya was nga nagigos lipsyo malutut mo kuy askal me na siya was na masing agi siya gimita pa komita mersibelan Ecclesiastes. Mersipesira elbasi pukin wisdom ka poetry ma utaka. Mekum kan kapsha na ke oye ma lemel samram na sin mit Sadducees ka Pharisees ya. Mekum kan akalin ke. Na mayen malan gadam dok na ke Deuteronomy akalim ye mo nimet ko muiwimit nimet ko meyensi. Na panang ra kita ko alas ki kusayan online ministry. Kadusi context. Kung hindi dala me context. Kung may tuisiya mama sam gunya ka. Kung may caption na ke in the lens of a human being. Folok na nagipel si masimla malutut siya nga. Wangan aksok, wangan internet, wangan kanin amenities makadashkem siya nga. Na kung sige put yourself in that time contextually. Na background mo askiplan bel siya nga. Mesir inina si Solomon nanda ka usi kasal ng Ecclesiastes. So, intentional nga pa el ke expose ye. Nakal man expose ye. O ye ma fast siya malan gata, somebody has to talk about it. Critical thinking. Mayan komen namin mula lang mayan de patatyang laki. May pala ara sikyak mga ki paypal. Kapun po imat puyoman. Akalim yun na sielos. Kamlan me, kalman rele kata sisyen falcom ka. Taken yan poem na ki mamakat kalim ki paypal lang. Ita kuya la me passage nga nakalim niya. Fakyakin sila Ezekiel mo, imperatives luang asot na siya. Long akwoya, lupsha akwoya. Na kumsum tafo. Oye, nakikat papel shoot na siya. Nara, shipela ng Ecclesiastes ba to expose the meaningless of life in this fallen world. Pangan siya pesilala. Medyo in fact na si Pharisees, Sadducees makusarangan. Ma sham kunyak yung lang mata. Kus laki. Pharisees kus shukye masap ngayon. Kusit to kemisya molya funa Sadducees ka del dia. Taas masi you have in common. Kusto ko na kasya. On fact silala. Narakonvinsum nagisam sa kuma mata mita na siyam yang ol fasingon kisingal luong. Lucian mo lak kumayait ngayon. Mga konvensyonal ngayon, yang ngayon, mekat ka narela. Mapay wala fa. Nara, masimata ka nga pa, nga kumingalim ka, life is short. We need to make the most of it. Kita mo lang si wiyak nga, akalimye, masimasikyak na siya finen Washington State nga, di masasya siya. Chairman lar finen ko siya ay alulasyo. Basta taki ulit aki. El tagani Sacramento, siyangin tagani nga, aksyon sila. Basta na yun na, klava sumam tulang alita peke. Basta chengel tagani nga, ligin sila. Basta pene, dala namtan busa ko, tanga na nga, uti-utiak mo, eltan ko siya nga. Konfin nga ito ang liyan na kiyoye nga. Basta alar ilda ko. Tabi mo din siya kaya kape. Falle petari. Malan kada is very orderly. Basta medicine ilda ka pene nga. Critical thinking. Finan merke, file government lanan yun pa ilel nga. Ilel nila, may kol lash nga art sorted pas lalos. May kol.
Tamot kayak nagipagkash pema. Pishapash. Kanino yenge. Kataga siya nung kisain. Aspel si nga akong patatyang benagikano yengin modla siya. Da aspel si fakkilu koren de me ko singalit kos. Kom sista mga dagan kisi molsa siya. Na kom silia ki kengon lan ka devo si sapta si fa singal dolu singal akos. Common denominator siya kikat fasiligan, ne musiyenge pa, mas misya. Na kung finan ka musiyenge da na, church, pasamsam kandiyak na. Nga fanjil damla lipan la. Nga wi, for fashion, som, neta koma. Nesi masamte ka alu, Seattle, itawi siyenge. Let na clear. Elmutula, meta somne, Tacoma. Ang itang liyamala, en si mga kumin na nga kumin, are a ministry la siya, where the rubber meets the road, pamasmi siya. Ifo ka nga fakoingi, when, paya matash ni. Pero si masi, anya matakoma, wangan la ayin si. Wangan la wiwi met. Nga wela lela. Nga wala lapolos. Nga wala Paul. Siya ship siya kan finjak singe. Siya ken siya sarorla. Agatagan ka malutut nga. Siya alat teshish. Taka na siya smisingi. Kat backtrack kata. Kat tramam ka 1982. Samram ka project ngam daw samram ganyak. Pa-folk lagi 2002. 1982, fan ka 1988, dark spirit na ko siya, shidel na prayer shirikli, walk out shirikli. Arch counseling lan, kasi pastangin fashion ni Rela Mange, siya kulan ko siya kipelsingen. For wangan nan kaginu or any mweta. Kimit mapasela manikit church, nekati pangunyak me elos, inkay nash, o yesima, kadas pala Nathan, nirol David, in Restorilya. Ngara siya no school siya vinandawan siya ki yelo sumla. Nga siya ki church 7 siya. Nga ta kanim singam, dal de panglol. Pastor Richard, gan Besta Luisa. Amdana mo chilang church sa payak mi. Neuruk. Naku umana, lang siya samdram ki masing eh. Ngahawak. Manngalipe ki Pastor Alikil, itaklali ki cleanse up singa 2007, November. Ngali masikyak. Tawag spirit line ang guragi church la siya. Ngakan fact na siyumla, siya nga Pastor Mamisya, siya ki malam, siya met ki 2008, siya ki koto siya kluo. Luot ako, ngakan fact kalyak la dala, ngakan fact lainan. Masih katash keng eh. Yakshak sipasin pasta nga ni religin walan. At ipat na pasta devan siyak nga matawa kang. Kipel sikat takay ni yun newotela ikokolan marola. Kumliya lemelelan mit kalens apkin. Sisilay takple. Nga pasimit mapan mawul. Pel si mga amtay na ospital nga tang nga walang mensunutan maguliklak. May nga kayo narakimang ang amta na musle. Ang awala-walang tikin. What a shame on me. Papan akom ni White House nga. Mait nga matam, yal nga ulang at nayikokolan merkem, masalan merkem singi. Wangan mo tram-tram, akat pound mo, spiritual leader bang. Kakadisustain ngon. Kamanaramlak ka pa makatara. Nga't galya ka. Galya ka pa. Kaya siya pimita. Nga't lalmet nga sumbakpaki. Ashwe. Us na sa mataldala. Ana recreate kaya siya laldo sa lususom.
Ewan ka tamo lipan na siya magiging wood. Mayan sham wing, sham suwang na tako. Mit mata ma, matayan fosh, tumukul in Belsia, talikmukul nga. Dahil kung to kayo ni Musiengi, kimatalita mo, should have done this. Ara kinet nga ikek na ni Musiengi. Siya wala kinet nga. Masi mga de confront yalan na ikek na generational curse singal sikyak. Kat sham kun lagi tia wiwi met tia ayensi. Di kash penensis kusaya. Di makatash kem singi. Tukunen what? Kung kan somnok siya resi serve yan. Sodom Gomorrah siya murasi ma fastigi makatil fasting na. Eta mif. Pakasini kan met singi. Katalo yun nga priest pen nga para mga nasin talik nga. Non pen nga para mga pa ikekalik nga. Amit pa ito ki mga dahil kong ta kayo ni siya nga samsam ki. O akalam yelos. Amit wiwi mo ito melos ara. And that being defensive. Ecclesiastes intend to expose the meaningless of life in this fallen world. What siya fact na si Losia? Judaizer nga. Napanang ara, nga ako may finloang lagi Ecclesiastes akos, kat kapsya pa nagiluksing alimekos. Pas makat kan nga dang di nagi, in remind us. El som, patatang nagi makuluk, ne el syunelya, el party, yan sala na mesikyak siya flail faloko beta party si wolikina papa si cash na rol kafasal na inuel tawag ki party si masum party lusong den si party si tako aksafi a party in the far country that leaves the sun broken. But there is also an epic party when he gets back home. Takot na yun silang katni. Ashten, ashon, si ringan. Si falak silang falki. Ashpe party si nga ako may sumnaki. Nga ako may snuknukin merit lasyo. So merit na ron Jesus. Kat siyam kanal, David. El patatle. Narakat folokle penaniki Genesis, Tolu, Singalia, Solomon el patatle. We live in a fallen world. Nara good nagi good. Apet nagi apet. Ngansum na rin God. Nakatita na David el Misya, Mangal kalamla, Solomon ke el slit pek ke luce ke wamtan nge el ticket to daspe dashak ta ke line sa ko ashita ka enwa ki som na ke kalyak si to kunendo el molyak as a first fruit ascended to heaven dipit siya singan pangil siya mga kumdagayin kadindi na ke mamasikyak ngayon. Nara kita melipan laga sham. Elke mokle yakom gensiakom. Ka askan si fanna. Ka disustain ngan. Asfin sak si fanna. Aspeptai si fanna. Askat si fanna. Asmano si fanna. With body of Christ. Pange. Napanang rataka nga ako min moniak taga siyafla. Men kemelutut siya matakang intention lang Christ ba design niya ki church
in growing numbers, in kap-kapelik, kipusye. Enash siesinsi, takain. Nasya, eurekatenia. Kate moshwe metnge nag mashallan jivesh. Akatchak nam da sikseng siesinsi. E megat da wunwun pole ko sa emdara. Matasap kakate taka. Wala ka limit fara, she wasn't us Maria. Finne ma choose. E mats Maria nge, de masi. Megat siya ng totiya. Kapay na pay na klan sa bakat. Mayen, kadinan sin. Sumdi ka son, sa taon ko fasit niya. Finne siya matamalu to da elpa devil. Simlash ki mas la. Ekitel replace siya kolak Matthias. Wangin makunggan long mo. Impact malwela. Malutut nga tako. Ke soul jinga dakla critical thinking jinga wangle affection jinga wangle. Mat puran taleo, mat kenam taleo. I and by ngat share ngat. At fasum tule kisendria, kat fatuye matamel. Wilu pufen kat faun. Pelshito. Mat lili matlala. Proila siya na nayak. Kat tetagana in live cast kami click like. Kat ini na proy na rin in siyash. Hindi mapaisos in bata. Dalang avlok na lang lip. Kamalam. Alle makulo mallap kakshigin gat ke matagay ketla na siya farna ke pelchinga we from no inakkay wa mat kusay ke pelchinga kat akul na nagitakalan lim nimit pat ke pakat focus na ke malan fela wang le shan kaslan gat na from ko man taga kay gat akas makin gat ngay mana shish na kayo mana siya lipan Maklo malap ke siya pasama dagang fat magan sismo kulo malap akaya na pay kat na kayo wayan na siya ke pelching kadin na proilan mat na kayo together community strong siya even Jesus a center stage ke mana kayo naro ikek na siya tamlay tres kalen usi ako na nakita ka lang na nimit patle pa focus lang Jesus Christ Jesus dagan mo la mayeta alignment si may na Arches mit ko siya pa mula lasing ako la si bay na kadako lang nakya panang na oya mataga wanan akfo siya ako la mataga sin mayeta Wait matin ay susta kang anlan ka Wait mo fela singa yok liki taka singa pakalim ke fakulan ngon ke kashim gu makatling wana nga kalamya but Christian siya tigan kiya pa yakla when silia ki machingan ke nganman kat el tiraki machingan in fact ken oshik wan makanda ka isla masing kat it's a done deal silia ki kat pang masing na kaya katash ke seal singa we are broadcasting command singa pakotin singa long singa yeah you get throne of grace when throne of grace singa ba ark of the covenant pakatash ke na kaya katash ke throne of grace singa katakata na kading kisyakin katyang makaing siya a living sacrifice pleasing and holy to the Lord rom singa lo fashi katera audio ke siya mo it's a living thing unonin kof siya bang kisyakin katyang nagamalan ka 24/7 pang masing wangin le mafela ka de long wangin le mafela ka de ara wangin le mafela ka de ukay kat commit na ke totally sacrifice ourselves na ivinta ka da kumti na liya masing kulang malap ka de pro epena ka din fast na mit folok singa pa focus folok singa na wena tam la lakala minga
anointment singen ang tagan kasaume. Tekay ma meta si Fenarella. Teka, inan taga ke ngon lan God. Makain. Men ngon lan God, makain apakan point met tas ko sa ina ko lang na ke flock sing. Isus ta ke ngon lan God. For lao liak ta ngon lan God iniliak na God kai si. Na ngena ka taga moding ngon. Men God ngon si pang 24/7. Na vingum taga ta na ewangin kala lilla, siyakat ng tanim finansiyatal kay yapakan tan sumna, ewan kala hinta ka samsamang, ngon man kat mga na pa na pangkat. When mapay pa na samsam kanya kirat ka, being led by God the Holy Spirit, according to the scripture. Wang in fear galang siya siya. A copy love siya pagkatiyefin siya siya. Wang in fear, it's all love. Pang masya. Pero, ka-true kaksigin kat ka-aslan man, kulang manlap ke, we need to come back to the community strong. Together we strong. Center stage ke community siya about Jesus Christ. Yan magana pa kayo rala kat ko. Ako lang naka-flock siya. Yan magana. Now, betas ko siya, pain kum siya uluman kat kulang manlap ke, aslan man na kayo kat kulang manlap ke, akayalan man na kayo ke common. No? God bless you and your family. Kata siya la tamlil, latagara na proy, sibarela from mainan orkle, akilin God, akilin mat na kayo walas, nakat, ilang silang God, kata ka na kaya siyam siyofu, unmait siya tagay ni alu, siyam siyo klam ngaw, saklu, siyam siyo klam ngaw, make that correction, siyam siyo klam ngaw. Tamlil church call, kata flock on pala na siyong, kung kulang naman lap, kaya mana kayo, God bless you. Kaksigin God. Mensifen church la siya pa Jesus Christ. Na ba nga ra pangamasima in Kolkata, in mausi may tapendogi may tanaki siyang alala inutyak na yorol. Rek malak tamalipa na nafitesing komikuye komtetaf la mesikyak na ke. Kat makay na pa katawad masin kasapam aram wikula la anagemeto singal tulungan fok fakasi mapatati fitesing ke. Nagulo malap kaya slus na kaywan kaya chamram ke church nge esam nas churches hitkos ke fakek sapta luo ay da sapta tolu luo ye na sin church nge but typify makata dahil mo ngasak na siya ukirala Smyrna, Philadelphia church siya siya yung church yung makataas kemsingi Balodicea kat first na panangayin na proeloman kadinda kayo ni ita ka na yidan kat flatlash pange usatan na siya kus na kayo ama siya may faklo was ngayon siya na nakadin ko was amasop nakadin kom lumalap ke Artuman, God bless you and family. Tamdahil, Nuarma, Naina, God bless you and family. Tamdahil, Kenya, Charlie, God bless you and family. Dahil Ripaka, Charlie, God bless you and family. Dahil Kim, Naina, Charlie, God bless you and family. Kaksyagan in direction lo wasngi ka din kain. Tagay ni kaya. Kaksyagan God kaya, naknas pray kash kayo. Tamdahil, Senorita Melender, God bless you and family. The Gadik TOC, God bless you and family as well. Lumalap, Tamdahil Rebecca Charlie, God bless you and family. Tamdahil Lily Tolen, God bless you and family. Tamdahil Jenny, God bless you and family. Anagden Gumbe, Tamdahil Lipton, God bless you and family. Tamdahil Sibit Tolenne, God bless you and family. Tamdahil Micho Netlick, God bless you and family. Tamdahil Talby Walbecker, God bless you and family. Tamdahil Shrek Line, God bless you and family. Tamdahil Shui M. Nelson, God bless you and family. Tamdahil Farah Balik, God bless you and family. Tamdahil Senorita Melender, God bless you and family. Kung pamachima taka, sa pasak pasay mita, vinash may mga tapala,
Tal the masma yokshipa gadilaklen go. The galasha got the inoana kainin podcast. Saya masuko click like. Got ke yok. Got pala experience ke wala na lang gata. Ya toli ko ta somla pa shutdown kitni silak ngay. Nga kakay kong fingumit masi. Som na yurin God. Te wolak parail. Spare me. Elorek makinya. Nakiwala na lang. Not my own doing. Da nga iplak kaya pa. Nga prayan sin God. Nga prayan kaya ki ministry siya ngay. Mayan alep pas mga liye. Ikak na siya. Nga fak na sila. Nga na. Siya may dahin kaidiya. Mayan nga ito in prayer ka. Parang am da sharam ki aulong wala ko skilla insi. Katify tiya for kya. Ay panan ki mulak ko mayait na. Na Luciela tam lipan. Apa na nga fact na sil mo kapin po iya. Di na kay mga show laliki. Ngayon na ang tagi scripture. Man ka ta ka ki kastan God. Deta ka ki kat na ta ka na umma. El ta ka ki ngan madalan God. Having said that, naknaswiya nga prayan siya nga kung prayan ben kumaswiyan. Prayan corporately, collectively, so at nirin God papa. Latalik siya na doom, siapta faele, kispen social media, talik siya na dikom, ta faele, patatyang naging homelessness, talik siya na tasas, mamkel po siya, machilash mas, aske IC unit, taliklash nga fo siya kispen oye Minnesota ngi, ka finne kat finnen Washington. Inan and wang and Perrier. Apan ang nakman as we could pray. Kat si vidpan na pasta itom. Kat flat mo. Kat mo si fan. Kat lali prem. Kat lalaisik. Kat lalsik. Kat si la naging lang si. Si mo sang si. When kulo si fan na nata. Akom sa payama. In mi si kesh. Panang umtulokon niya. May kisya si kel. Isaac. Kifinon Morea. Kung finne Islam Allah, siyak nastalik si penadali prem. Kel Ismail. Inakalim na siya when gulo si fan na to. Panagil da ka baptized da in Val Jordan. Meto ako sa kalimi. Da si feya kil. At toplal ba mas na ko imi. Lelan bange o yesi makat metlalal fungi tufe pelang lan kaslong siya ba Jesus Christ. Kadin tiya ANC. Kadin tiya wiwimait. Kadin tiya lina ke fin show. Kadin proy na sinkat. Papa tamasin kasaw ni Kesla. Wana ki kom ikesilikin kasaw. Aulea si patati na fin wen na tu. Siya po siya in fact la eling e wen kulo si fan nandik siya nga in siya uke. Yaw e sikya ki si kung fulo ko nalma mo si kalya klal siya kung mga fan na itake. Kung fulo ko nalma be Elijah. Yematan inner circle lum kay Peter James John. Indagak phone yela. Masi makumisina siya book on ngawan ko skibay pa lang. Inakalim yun na siya slash matawag siya flashing. Kel Moses el represent matlalal fong inakayawa. Mamutulan kalya ka. Siya FA kekla. Elo siya nukumang nuknugin mula na. Insuak inosyon masyum kasi pakanyin. Anak yakalim yun kasi desuni ka ako. Fasingal doon yung singal algos. Los na kayo masak na mol. Ino yesi penangan. Tukumang nuknukulan nala. Insuak nagipukan niyang siya. Anak ikom talakan nalek Elijah. Na yurum. Maingin akpay na kaslum.
indestructible, infallible. Kaya siya met kollash. Ma eni na naksiwasil agi si tesoni kalimikor fastungol dolu. Falokon ma kasing Jehovah, Yahweh. Falokon ek ngon, esta kaskapatol may tekyang. Nagipapandal singi. Kat papatamasin kasaw. Kat nisheshum, tafin pay kat sain. Mit kasha. Ingan faculty keeping washing as preachers or teachers. Lela kadin orela. Ana kaya kalimiyak, kimetoan gusto ng dol. In pang priority lasha. Ta kayan faculty class na kayan lalalfungi lasha, in kain sangeng na sinmaita. Initala malo mapay siwas. A life without your son Jesus is a time wasted, meaningless, and malishong tensi. Kat kulaw malapos yun. Nakmanas, kadin siya kaya met na kayo walas mamdayin benasyo laki pelsingi. Kipulan bel milos mamdayin yokshala. Kumakkalimi compassion belom. Nasin Mary Martha kay Lazarus. Kat ni Shesyum kumin nakmanas. Kestam dan in cielos. Inorek mag an opportunity in yokshasing in fakak na sindalik natas na kayo. Inakola na kita kasi lumingi. In tiatatle. Minit si ka second si ka sharap si ki lake of fire. Il pilihan ye ki kayok. Kat mishesyum gat papa. Tanawin na nakalam sindalik natas. Kosrelan geniklan artificial intelligence. Hindi sikya ko yesi mamad Catholic ni Rick Makin. Masisom na kasi Putin siyam na nasin prisa. Insiyak lalo siya wina in kasaw ka tiya. Luti may tlash mak fosyek pe en kusay. Mamtana ki Judaism. Kat te siapat mo na kasette, kasenri. Kat siapat lain na kayo. Kat nusesyum kat papa. In kasya pe, met na kayo walas ma, palakin manaslan mano. Kumure katle, mano na fassi. Kumeta en makat division. The nutrients, kagifashlan siya kakuf ka fluid ki manus. Ak fon yigatle, nagi-functionality siya. Makom esin na siya. Kaya kumrekat na. At kung siya yung kat papa. Mo yung temple si pahingi. Kat kung siya yung kuminalin na todo na rin dalik na atas maptat yung kiknaus na masap. Ilosin kain orek magin bepel. O yan naki Paul Silas. Siya wot yagin Brian na hum. Kaksigin gumgiyon. E kung sa pa malupufan lom. Intalalasin in koslalos. Pakandan ba siya sas de kun prison misingi. Kat walom lapen sunod nan makuliklas. Kat misyesyum kat papa. Nakmas kashikat. E kemot kol na kayo afin fela. Tawag kikasi siya usishit church lasha. Government lasha. Nanakmanas. Sang discernment lom na sinmet kol lash. Ilosin de enam vinmet ma. Ar in lulin karangan yak lalosa. Anak yak kalemiyak. Ecclesiastes sapta akor fasya na kiyon kos. Ilosa rek makin ka lalosa na ki Cain lalos si Fen. Why win the world and lose our soul? Kat kilomalap na siyong kat papa. Kasum da ka aknang yikat. Kadinda ka. Kat finson na. Kadinda ka rela ka paswa ulas. Misingi balayin singi. Kat ma. Nalalfong idari siya kung sili ang anumin kat. Fak kilomalap na siyong. Ina nakiroom siya alfasya fak. Kat fakat. Lemdalek labay Jesus Christ ilwin kilo si fan na doon. El misya to kun lendolo el molyak in katangla. Kalya katangla makluk na kayo. E inge so e kars lebo leyot. Kip tronlom. Inga en shamram kesh na siyong kipelgat pride of totole.
Sigatlal fungima kumraingin. Lela kalang takot tayo na sisinsilan ngan medalo min wikat. Karangan ka. Amen. Lamalap. Ang lipan nga, ska kung sa kong ngayon sang accept ito kayo nila sa ngan makaben sa posek. May faklan mit wiyas nga kayo. Lumalap. In paradise, in Sagaplong, Linali.